Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda otu voya wazi. Wabambo ni agresopa wadi adumiyama ene atu ya sunye wadofo mu sonfa apostle AGYEMANG ene so minimum de ahie ye be twetwe diampo ya we nasem ene nsempa no ebredi bisrabada roma hwan waso ne tie nsem ni yie nafa wodi ewum asam no de bia meka me se yesekan mi agasa me kasa kretwa me itwetwa wa mabu mfumi komia ukuro simple kokomia ukuro obade awe Israel no nya akoma so ade man ehia ache ya we Israel bebre minim se ne obefira dum akwa dum ya we Israel nya akoma so ade man ya ma obade ne nsamana ne efie mfa nsempa ne mra prenkan samadu katawire bo Onyankopong twa bia mpon yi opam kotokro bo agese agebre otibrekese shahe nke Onyankopong twere dua mpan dumai kase dutan kase dutampon wa wase we du krokro du hinika taban ye Onyankopong twere dua mpan yi menkwa mi Onyankopong asidewura na ase ansa moso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyam o okofo bo okofo tachi wafo akwaku bedi akoyi okofo chamtachia wocha ko chamcha ko bramo Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yako chamtachia yeda wa bramo apiafo amansisi tata jijifo awodi anamo sisi yejiji yentata onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopoma pontumfo a woje pokokwa hode timutin ma Israel ade dominant asase pese so twa ya ensiompanka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpomama Onyankopong twediampo beni ono ani Onyankopong twediampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kan kyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Onyankopong twediampo bade obade nyame kase Jehovah Shalom, peace yasum. Hallelujah, hallelujah. Yet obadi awasi. Adofon ene topic aba no wian waso ne tie ne yie. Topic ni se Onyankopong Mu Obonefo Bem. Eti maame a wutie me papa wutie me sabre. Ene bi wo ya na se wudi mi se eyefodie di ma wodi ahwo wo ye nya dia Onyankopong ya wo bebu bem da. Emfa bibi na ada ho se wo ye gidi ni ntu afa ho adi waje Yesu adi ntu betimi adi bone se bebu bem. Onyankopong mu bem wo bone awudiem. Odofo emfa so rin kata woni so fo tie mi ye wa mo adwenye sharp papa Onyankopong mu Obonefo Bem etitia ade be no nipa ya ye friend bone ye friend Obonefo Bible be kan sima che se bone ne mrato bone ne mrato de ye nko First John chapter 3 verse 4 obia oye bone no Bible say obia oye bone no oye de to mra wo ye de to dan mra na bone ne mrato yes enti Onyankopong so mu obi bim de a ene se wo ye bone de a wo ye de atomra sabra wutie mi papa bi tomra papa bi tomra papa bi difo mami bi difo so fo bi otomra wo difo sabra wutie mi minister bi difo wo tomra enso wonim ene se na che de a Onyankopong se min kan sem bi nchaw se mu bim wo de wo ye nim da dabi nanu wadomre nanu kwagye da mo anim na wo so enye bi wo ya wagye yo se agro bi na wudi to can the book of Proverbs Bible can say with the Proverbs chapter 10 or say emumu yo Proverbs chapter 10 verse number 22 verse number February nyango 23 what's it your way Bible say emumu yo ade fe emumu yo wani da ho so emumu yo ayo kwasia sagro yo agro na midi so wadi bone agro so no wadi bone emumu yo Bible say emumu yo kwasia sagro
Or for so would na when you was no one dombre, no quite the womb we only go benya. So would tell me now, sorry, very good. But ya sorry, Konianas, we didn't. Oh, ya church goer. I didn't have Bonnie a door so sir. Bonnie a door so you know free age for. Yes, you can put the carry any change Amazon pass. Yes, okay, carry any change Amazon pass. Open one more day. What be in your town for? One move be with that. I didn't make us ask me actually the book of a friend saying the book of Amos, Hosea chapter 4, verse 7. Hosea 4 verse 7. Verse 7. What course to Torino? I didn't make us ask me. Yeah, course to Dodo Christo. I'm a cost him a bonnet. Sabra so ye be a pium. Bebuan a patasin and crofabo. And the Lotok a camia and Lotok Crofonia Sorombe. Sabra Yamasomo Koswa, Yamia Samu Koswa, Yasia, and so you boo a debiatia, Sorrow. More question, Bonnie. Yeah, Kosu Dory Mommy, Yakosu Yaboni. Manu, and you pay the Adama Adentra, and that's what 40 as some way. I saw the penny to our way. I want to think Kokra. One more, and you're almost seeing Yaka. Mina can make a Jaya Bejaka. And one no. Bonnie, I want Daniel Christopher Diane. Amuya Christopher being with debt. I saw the penny one and one could be a petition bar. I could pass sign writer. So I met Jordan him said God is king a petition bar. Just one yamini he's one your day. One to petition. Yeah, go so Dorino. Got some money and Yakosu Difoba. And the Monyamu Posso Diamaya. And then Yahogra. Remember Pony and the Christopher be Bonnie Ayadrian. Oh, my Bonnie Adrian and no subway years to dinner Bonya Midini. Oh, at the Moyamu someone you may be home. At the Gigana Monto de Covieni. Magias or the Magias or the enemy. Magias or the Gigana Monto baby Covieni. And I tell you, Christoni, we are seeing you beyond Quasori, and so Christoni by Sharp boy, yes, didn't. And never be a yes to Christoni, cause in the name of Jesus, I'll go there. No, the yes didn't call her, Echo Barbara from Mania would tell me Sabre, when you put on men, Cassamin, and say, will Mu Obonefo Bem, the book of Numbers. Numbers chapter 14, 18. Verse 18. We are not by Christians 8, verse 11. Okay. Babon and Cassani uncle. Was it already a buffonia? When you post a buffonia, and it's in a man's annual. When you point a benya, a buffonia. That is the reason why in Teoti Christum, a champra, what the Christopher needs a Yaman, welcome you with an answer, who could then go pass what dear. Piancola welcome. When a mobo will say you do it, you Yaman show. To the Yanam house will be Frau Uncolana. Why wanted? Am I a much when Mutivino? Can one Mutivino? Natian Sempan, who for him now way. Frasias no, Frasias, Sir Boniface, Frasias, oh, man, you go by your woman say, Tia would just ask you when you on Fusum. Says one moody quotation. Was it already before you post or your before Munya? Not yet soon. What the Amuyan to free Bible or the year be free. Amuyan to free. What the Amuyo animal to free. A bim dear pan on farm order. But in that, Ubeti the one in there, as I see, like as a cocoon, but one day, a man just would give him. Yes, Opewunare. Don't ever foul Sabrina, Odi 40 year Nico, and then one man will bring to get the book of Ecclesiastes or Center for chapter number 8, verse 11. On Sunday, near Bonnie, one for Casa. Was fed your dear, and near Bonnie one for Busa, and near Bonnie one for Busa, and man 10 Tamunti. Sakabantamwa, Cambro baby. Can we push a bee? A branch of a rich more. Could be a queen you say you're gonna kunu. Can minister be we at check, baby, your money or man is a fine Quantana the fire and a crash away. Casof will be at Tona crashing with the dada. But your man has your man. And that's what Banku, I saw them. Banku, I told you Abambon. I Banku, Tom, church members, my church Makoto Banku Nedi. Banku, could give Banku to Mammy Numiansa. I charge you 50 Ghana. Papa, yes, I charge. I just saw a catch. I do a chance or a catcher who go tingy say Kimwa. Nabroba Tono Kaya. Hey! Yankopon Fabon, Banku, I mean, the Moduno no. That's the reason why Yamasuma does Bonicquan, you can't send your big one to go across for them, and Commission Qua, and I bet ye, a Bessie, and a Shiamia, the Bia reviver, eh? The
bia na me we bi enti mo start na mom na say adwuma na so for enti ukopia se nko adia automatic obagere collection obenyi bibia gie free nchen. That's the reason why every day be a shia no toma petu kwandam mransam se mransam du atwam yamba o na mo de obi a otake okwa bia agro bi na wudi minimum na kekawo wani su de biru bi ni obi ani competition bia me de to bam na mo na ho yiram oba de amfa ne sanka wo mi adwene ni o man ti ase na ko pose finance ayi adwuma mo di nansi ani gugu aso de oba de amfa ne sanka tie ba abo no se de ne ye boni wa fo busam ne ye boni wa fo busam e man tentem ti amani baba boni ho trimu po boni wa fo die nu boni wa fo afodie hu mfumso no akatua ne mentem ti amba di odi boni no ayam hihie ni odi ma no de bi because ko bi kuno no bibia nsi no atwem para ba yem finhia de o ni bibia nsi on life wadi yie kuro wanyam cars wanyam to ka kire se wa ye boni a onyi ntum da boni wa fo boni ma ye ti afo so odi bem ena na nyankopɔ se menka ma awura unni bi motom wo pa wu na hwe mo so odi fodi na ekɔ nyankopɔ se menka se mi just say o mu bi mo da bi san ka bi mu ato wa so the book of Numbers chapter 14 verse 18 read the Bible Bible ne kasa wo so nyankopɔ ye bufuom nya na do ye so na do ya odi manipa ne so odi abomuga ne na tofri odi obi aboni a wodi nyina be che no bim na omudi odi fo dem mom se wo yamfom so no odi oboni chewo a eno nche so abu bim odi free ones as e bia o ma wo bre on pese obayira eti no onkun no wo kun di ane je se wa wi okogu akonta they say na we exams no one day with the exams hall na obati stop work and your school dia no abrabom stop work na se ka bia bo ka bia mo aka bia sama soto edwa muni nya fa nwura bia ma medua bia wura waso hwe wo bia wawuo stop work da ba ne be ka kire wo date ben month be mu week be mu stop work but no teacher not tell stop work teacher need do their bad shit table so stop work you must show ya no atiem pass your boots forward and you put on starting because pens and pencils down where we own you fatu it is a what tell me now wa blabum stop work and the say stop work baby we jire bia obatime yam aje miti who kita kaki ya o say with car keys and money down everything down ka wona be jam nyo bi na ema wa jam o wo abrabo ni pedie ni mo ogupa do wona wo jam ki na fam tin ye nyina nipa nwini na ki na fru nsa tofam na sika ne kura wona fru nsa tofam so we ya brand no gina wa fa once na na unika start row we are buy one tampana na we sit emu ahoma sane besane chance what ni bi a wo bi nteye stop work what dini pens and pencils down everything down pass your books forward pass your books forward da bene beto school mu die na ato pen very good abrabo mu die so beto na mibisa so odi bim die na ekwa na odi fo die na ekwa obodi ya we se men kasa nkyere mrata mbaba wa wi na wo hye no odi fo ba wo cigarette na wo hye no udi fo ba impedeshia wo udi fo ba tremo a wo twe udi fo ba wate utie me abawa no ya wo ba ma udi fo ba wate onyi se atu nkwala ne bani ba no mde ayo nyakopa baba nche menkani body emu ito gali pano sakole mewi bi sister say no ye de nya kase ebe yewu no ya yewu uje munkum nkwala ne sa na bibi sa question it is how bre ya wutie mi nei udi fo na udi bem udi fo de na ebe wo udi fo wow cho mu na udi fo de a enye kan wo nyakopa ni mo the book of Psalms 19 nyanko Psalm 19 verse 12 part of verse 12 o se me nkasa hai no hu no nkasa ne funsuom why no no ankasa wotie me nei was steady hu no ankasa ne mvom so boni ehin telefon free me mami wankasa ko nkoto deni papa ko nkoto deni mo accept your mistakes yes na je mfum so tum na kachi ne ko pass me boni a ehinta wo no free me na bo akwa ho ban na start say nyankopɔ me sro say nyame na me kita me tumi na me de nam aye wo na wukura me obetinye akumi at any time at any place at any where bo akwa ho ban na say nyankopɔ say ei obade bo akwa ho ban boni a me bo apayo boni a wo ya den bo apayo ebi ewi
obua papa na wo yes petese wi obua pa na ukuachi awafa obua pa wo yire chi awafa obua pa we are where from no bo ya where oh yes obi entro dina wo ntro pa za we are where za so mpenya wo ya za so penya wo nka no kra wo ya za papa edi wani mi na de wo ko o can the book of Ecclesiastes deep tesodika obi body di na obi body di na chi edi mu di fin na de mo ko wo so nka no kra na ko to so hwe yanko me part of First Timothy chapter 5 verse number 24 verse 24 was it a bit of bunny ye we bi mo boni o mo hye mo e di omanim e di omanim e do mo kwatemu e na di ne kwatemu so onim ti boni na yen forward never backwards never o gine wanje o ba se Nyankopon so humi mo bo no o se me nkasa o boni e na bi mo so die na adie was it a bit of so die omachi so boni so die die den e di wo wachi boni ne sa no e na o de nam boni ne sa no so still baby abekọ bia obi hu abraba wo mu obi de adi na odu wa na obi ehun se adi na nim aba fie ono obi wo so wura obo se adi na chi na de neba bonye wuti mu ono ene mi tu fo twum firim wate twum firim na no wado mbre wo sakra wadwe na wonyimi oba de mfo ne senka wo mi adwiri no o manti ase mra ma mi sabla wuti mi na no wado mbre o wonya ne sada o unyonku bi ko very good oko wodi fodi na kwa na so di bim de na ko Onyankopon ma ne bre to she obi ashi 25 years bawako hoban ti ese bomba ese oba de mesrew bawako hoban boni obo payo boni ame wako aboa payo na nhye so anya se be hye so ade wakofodie mu o eno na be dipem eno mom na wotimi srew boni fa kyenne na Onyankopon hunu se waje mu so to watwe wa fisa mfom so no a odofo wotiem wo se enu mom na wo kan sa gu bo a be dipem be didan be dipem na mdi bim die ni ma wo aya wo mfom so a wogitu ma wo twu wo mfiri mu no na ho afi amum yakase wo fi wa mu ya betrem wo Ghana no Wetebrade mama num nsam nya ofe Onyankopon mu enum nsam nya dan enya ofe omma onum nsam nya dan enya ofe start nti na obompa ya obi wo this one kwaje asofo bi niema e ka wo twu frimfum so ho a there's no need sanka benum nsuo bi from sofo bi nche obagi galo mu ade bi won that's why what is on twu fri boni nim it is say wo chesi galo wo chesi ntuwa mu ade won wahu adi nyina no Onyankopon obo wo no te botrum na ye Nyankopon ye yesom ne fa na won tituam won kotoam won ko galom enani wadomre enani won kwaje se wo pese wo twon firi wo pese wo twon firi Onyankopon bo ablabom na wo dibim dia enem so twon firi mfunzo correct twon firi once papa bia wo pese papa pese wo wunti benye na mo boni a wo mpe no self pese wo de tete wo ne Nyankopon tem odofo wutie me ne mo adwenya sharp ade a wo ye adibim de bebere wo Proverbs 15. Proverbs chapter 15. Verse number 9. Verse 9. Also Obonefo kwan de. Onyankopon se menka se menche o se obi a wo di bone. Obonefo kwan de. Eye awrade achiwade. Eye Onyankopon den. Achiwade. Na tene chidifo. Na obi a odi tren achi no. Ene odo no. Ene Onyankopon so odo no. Sa nipa no be ba obi mu die. Se wotie me na mo adwenya sharp. Yes. Mami, awura, wa hu na wo po no. E ma obi mu die dawo. Hu na wo po no. Wotuna wakoye no ema obi bi dawo ofi otie bi dia ma wadwenya sharp wotuna wakoye no ema ebe ma obi bi obe ma kwase bi onim nyansa ono bebo wotuna baso ono bebo wotuna baso obonufu abaso because Solomon can say me kire mrante mo wadwenya sharp mo bonye ma bia Solomon fa ma ko 1000 e ma 1000 Solomon fa no owi eche ni nyansa sua onye free mo wode ma ye futu the book of Ecclesiastes 7 Osenka 7 verse 24 verse 24 what's the wo achichiri Solomon said niam bia wo achichiri na ye donko na emu ye donko amena donko odi pamfani ni ko so ehunu why no be hunu wo hwemu anu ani so biri wo no wo so wo hunu bi mu da mini makoma nyina me chiri wo so wo de na koma chiri se me hunu so obe hwehwe papa mu no papa mu ma hwehwe nyansa ne adwempa na ma hunu abonefo sam o testi abonefo sam se ye nkwase aye so hunu se bla odi sani me nyam wo so odi nkwa wo so odi nkwa jasam oh yes wo so odi agimi sam wo de waka katrim wa we bia wonam bai wa bia nam kro a wotimi mfiri ha bia wa ba Onyonko nche na abetran aso bag nyina se na wa ba obusu afie enso Onyonko nche na otie wo ba so aba ne mpratwe na odi mbema so atie ntwi ma woni bi wu da ba bia ye ni mo hera ba ye wu ba bia oti Nyonko ni pia woni mi se ne Nyonko so apie en wo suro wo ba no ma mi nim so wo ne nchen etu be wu won kran krom an ma omma obusu am osuro cause onye busu bi any agreement to ko onhwe wa chiri kwan ti ma wa bi wu ba bi ye nhwe ma chiri kwan maami awure mo wani mna ho so wo ba ne dia yen
oba ne dia wa ha dia na ye kumase dia na ye takrade eyi na wotie wo ye dia ntina nam tamale dia ntina besin ko ho dia ntina wotie se wotie tama wo ye dia dia na wo ye ho ana me ba asem ba ye adwuma be na ba so na ezi sen se do bank krom na sanye man ko fie se ko krom woni na ma ye den na ma ye den Oh, the members were changed in and out. The Bible said, "Be betting at to one." You watch it for you, Muda. What won't cause you? What's not Baboni for some? Was it a bonnet for some? A young Quasia yet. Solomon's own son, ye many be. Nan Quasia some see a dambo. Quasia some so when say, I don't need baby a dambo. I don't need baby a dambo. And I'm rented to be doing Quasia some pa. Who the end you know what? Solomon said for confirm man, they do pampan before who say yes, and Memu Guahodo. Wabana come more fidie. Obana come more day. And what fidie? Maybe you are not coming day. Fidie. What you be condemned in you? Obecho we bra anya wani o ye na just say sika to nsamwa say ye wodi o say nya wodi o na de command no ofuso wani a Dabi anande wadwen justice kan nya odia e fidie na watom what of fidiem what gura ba bi to the sense say bibi nya to samu o ma me dio o papa dio o wofa dio woni ma banyi dio ezo de command no eti won say anya wodi wanga sa uti say gu keke ade bi to mu pe na de o de ko hwe magi akiri kwan bibi e be to nsamu nyina ade bi to nsam pe na ye wo say magi rabu ye wanu TV obadi amfani sanka wonsanu bibi chichau anya wani a Solomon se okofa mo hu se mani bia ba na kwa anya ododo na de o mo pe ba ho bebi won anya nani a o se mani bia kom woden afidie no di yi no any asaw o se mani bi ba na kwa ma sa mani bia ba no ayasaw no mo di net no mo di gira no turu o we gani din o se anya na me hye anya na me nam o ge bia lock grab oba di nsane o amen grab bi so lock grab bi o grab bi so lock grab bi o oba di nsane no amen dit na ba wa akutu so faso eten akutu eton ohane ya he so before person si akutu oha na nkofo be di akutu oha na be nyam faso wotimi sinsi akutu nyam faso e di hwe bema so amen hwe nu TV no try no bia loko enye wani a ufuse wani anka be di sansam be me on page me sorry anu abampesie akutu so faso ya he wa abampesie wi ketekete wa fle ba yi so mra media ampesie be mo on page up ni nsa so kwa ekọ no be wi ampesie ma wi a wasan wobrew wobrew wi a o jejere wase brimu enu mu TV no wo brimu na nenam abampesie ma na die wi ase brimu wa wobrew wa wi ase bo jejere wase hu wani so onso wani na wani ba ko I saw some style enu TV no style no edu ni highlight adenti bi edu highlight kadim unam we ba ko ye high ba ko ye dim ba ko hu ade papa ya buo bia na so ya fana laba onama o friend na oti ala no bato oti ba no oti ala no bato oti ba no ti be ma o si be ma no mo ade fana san bra o tu dipem awranti de o ye obedipem eno ne wado mra o na no nkwaje do wa ye o ho ade onye o ho ade na o di brim sei won kwatu awtiri sampo no ye o sei obadi enfane san kan na no wado mra na no nkwaje do Bible say Solomon said de na si ya was ye bi say ehuma ebi inside dan ehuma oba bi so be ma bi ma oje wo anyi o se bi mu nsa cha homa Solomon say efe ohun sa nyema we say nipa bebre wasasi so na so di oso Onyankopon ani no so o trase hu ni say sa nyema we mu nyina no enye obia na sankola sa mai we bi dabi benya wom nebi na si no sile queen on fisle ni mu ni dom ba hook up any omo ibe huku ibe to se ka no se say omo da ni towing cars wo jo ku na hu no moto se si ye to minister bi ye to so fo bi asami we bi ye to is on when him be okọ no handi dey bi to no di wi di no go jawesi fiti shop be no do koi obadi enfane sanka amen anodin Solomon so wo bia head yo so Onyankopon ni no wo be free ni ho afi sa ni pa ni be free sa wo ba no wo ye hook up no now the body ye di no bia wo pe boni mu nante ade o be chi no me huku de bia wa heto yinka bia to no yenti ameka sa na obi ntima so to yinka nyanya na efa yo dabi
o dia we to inka ya hukui wa ge we hukui oh never compare yere wa ge ya we hukui to inka ya hukui o de bedu to inka hu nyina papai e hu to inka bia to ka na so asai no say here another to inka o mi nyina ka road o man ka college place o san ko ka sie Baba dia fa de Amen. Na no wadom re na no kwa je da me say Onyankopon say ommu Obonefo Bem by radio wo ye na ho pono udi for boy ra wo hye udi for make us wo ye udi for ni to nya wa wire to ogo no udi for ba ni tu for na wa no penti udi for what e ye fodiem na wo no what hwe ni amnante ni be kire to de bia na nka mimsanka wona asabe mpraduasa hwe bonim bia dani bonim enyansafo na de mi nya de mi che obi de ne nan o so ye kripu so ye denyo na o de twi cigarette o de twi cigarette yo so ohuru Nyankopon bu o de ahwe nipa wote wo no mo a hwe o de ahwe ne nsa ho je se adware akura hwe o se ehu no ho de ne nan twi cigarette o de won sakura kwatwetwa ye betu aka na wo nan yo yo kwasi asa agro etu kan Bible no a Bible si wei anya se bibia no ayo wei o se emuyo eyo kwasi asa agro na bia ne se oye no atrende but onim se oye na edhwe wei a watom yi ade na wo yi obeto brib na wo hwe ogefo wo nya agefo da nipa nwi nko ho de wonai twi cigarette onai na enye no a ofo se be tekira se bia wo yi disable ntika nipa be hu hu na aye ne mobo no se wo kura wagimi chenkwala 300 ke nipa wie yo de ne nine na twi cigarette sisi obi ade kante fita koto wi no anya ba bia anhye ne se IGP dachi ne case so we de you are no case oba de mfa ne sanka amen wo de abraba obi bo no odini we wa kwato so ti wa kwanchen bi na se cigarette no ebi ma ya osre wo ncha de wo mfa ma no anase ye ne den asem no emumuyo yo kwasi Proverbs chapter 10:23 Proverbs no what's mean what's muyo when you feel emuyo yo kwasi abi sa den agro bi na wo di but wo nim se be wie nu fodie yifiri wo nim se be wie nu fodie da bia onim se be wie nu fodie obadi wu yembo emrante mu ye niam bi pa o ni pa asase obi na die mba yo e ba kobu akonta obi na die ba asase we so ye wa konta bu o nti sa aboni o tom na chi na obeso agye no a ontime nyene ho adi na meka sa akere no ye nti ameka sa no the book of Jeremiah chapter 2 verse 19 Jeremiah 2:19 fe betu na wo boni ba twa so efe wo boni we yanka sa e betwe den because as wo huru boni ne bo boni na wudi wo say wo sa cigarette kra on twima sa wo de na ba no dabi nti oboni yankasa we later na ba bedane ade so bia boni be twa so oboni ne betu nti so be nyam yade unyam yade fe boni ne be den e be twa so unsa ne kire twi wani unsa ne kire na wo so mfa nhwehwe twedi ampo ya wa kire kwa no e be twi wani nyi obi na be ka wani mo oboni ne be twi wani upi na bet na wo yaji no sa pe na bet no e na twi wani eti hunu eti wa wutie me na wo de boni di agro no hunu o kwa shima so na hweja waje Nyankopon na wodi nsamfo no se enye wo bim di o eni ne huhu afiri mu no Nyankopon hu metam na ne hu afiri mu nti na wo atesa no se ne hu afiri mu a anka wo atesa da ena ne wadomre na no nkwaje da se me kase so Nyankopon hu afiri ni pamu a na me kya de hwe obi di ne nanom no obi so hwe dwuma wodi o obi di na so no this great asham and what force what and what you see the fun assume the back to the be obi yare yade bi ahwe hwe de why nanim wow it's great nation assume assume and ono a se we see ne pie afa ni trim afa ni minim apie nanum se ni pet se be ntokro hye e woni padua ho na wetimi twifa wo minim e ma ni pie wanum dia se obetimi atwa fo wani ase wow die na koso wiase die na koso wiase this is great eti obewie no anya brain tumbo onti ase da na fe ye dia besi TV so say oyenye donation emfa help wan de nipa bi ye nipa dani boni manyansafo when you read the book of Jeremiah chapter 4 verse 22 if say me man agimi o say o hwe man nim emrante ni babo ni bi agimi wonimi Nyankopon sa de wo ye kwasiafo be ya dane ema o man kwasiafo woni hurumu emunumu a nipa de bebo bra nti
technology and go for even niamano discover niamano do betimi aye se secret to be for mrim Why you boni wanyansafo bibi ni su ye nipa o bibi ni su ye nipa o bibi ni su ye nipa o why you boni wanyansafo ima mi na me chira de bi wa bibi ni ye nipa o eti de obetimi discover ni papa do betimi betini do betimi discover ni when you hunumu bibi ni su ye nipa o edi nkrani ba se de yo when you hunumu yes emunumu apprentice baba bran wo so on fa bi nante why you boni wanyansafo ni ba da ni boni mu nyansafo hwe we ya wo ye emwo de bia na da ebedi wawu papa de omu nim papa se mi ko ya de pa bi ma oman ye pagya no Wenim obeya de so abedo man so oh hallelujah amen hey Oh, ready. ko yifrus da mi ho na me comment Aden. baba na me mobile phone no de waso disagree ashim afo so atwe atwea ma wusie ni ahwehwe ahwehwe wani mu kwan Epie free ho. waya ma wusie waya ma direction wo minim na woni se wusie ni timi fa wo throat no ba ye no woni se wa yira kwan wo do ba ye na yansa wo ba wo Oh yeah. wa yira okowani ase wantimi ampie road ni doso no wura wutrim kodi na wutrim a wa hunu kwan no Yeah, convenience no. wan ento wa san try ase anko be fa wo friends uhuni aba Yeah. wantimi amfa ma eno waso yin so ba ko ha oyeye na wantimi ampie amfa ma na nam se na wankasa wode wo minimum friend wode friend ntino oyeye no wa hunu se wanum na ewewe no eno wa pie no wode kire nkrofo se watimi de waso atwe secret orofo wutie mi ne we oye sana secret twen efiri ba bia ma ne obi timi twi mo obi su direct fa ne hwenum ene man krofo hu si ya twi secret pie fa hwenum eti we ye ebai e cha kompempenso obi ne yini pa nkasa ho a ebe wie che na ye fa ya no ntwi secret bi ya di aso na me time ye pie ndei me dan wadi me kan wasama chem na ntene mabawa somebody ma so try dia ugbe wuntemu Pa. na ne de watwe kura ko mu kura no esew den ulans na kwa sew liver Sew liver bibia say. na do waso betwe na se o kire brain kwan se we kwaya adwene mu adwuma Bible say why you boni wanyansafo nipa ye boni dan enyansafo chese ni nyansa wo nya we nyansa fa nya de pa na mu wadane boni mu dan nyansa ni papa de onim papa de onim Jeremiah chapter 4 verse 14 tie ba enti wo wa ko fro bonim ne ko pon se ka wutiem nya branti a wo ro akomam efri boni a wudinim da ben wo bu so dwene ntem ko da ben wo bu so dwene se be ya de bi ade da wo ye bi etia kreta mame enima bi a wo ye won bie anu a ehye Yakobani monyam da bi utiri ye gutiri so nya wo dia da bi Rentals. akorrent awie won to nwa tuagu na de kwanse to ama aisha do tentete wasu ntem se ai wasum nu wani achi nyina se we lie ma different directions to wani achi nyina kokwa what an se bo bitimi bonni hwim obi anu bi nim de ha my way bi mnanti enso so bi nim de ha mnanti bi hwe bi kire infana mo di wiase ne ko Bible kasa kire wo ewura so timi ne mprimu akoma nene wadomre nene nkwaje da ene livi ya wasafo yeto nsafro apostle kwajma na me no odi nkomo nene wadomre sabre nkwaje sam na ba ofie bia waso ne tie sempa no ne bia adwene num na wankasa frase nu ho ne bimu die Nyankopɔn se mensa ma woni biom with the book of Numbers 14:18. Numbers chapter 14 verse number 18. Was everybody ebufomu nya? When you go post where ebufomu nya. Na do ye so. Na do ya wo mu na so. What the emumuye ne boni free. What the emumuye ne boni nyina be che. Bem na omudi odifo. Na bem na ombudi odidan. Odifo. Ombu wa odifo no bim da. Ombu miti nyema bi wa moye. Wa dwe mo se nne do betimi aye se wo hye froka. Bibi enu e wo ko sha puis kelenke. I am aware. Adwin so haya. Bible to careful. Christo ni ba mi biza question. Wait me asha lampan. Yeah. Debbie. Ye kodi. Debbie. Yeah be border. See truth. Debbie. We enya fe. Onyankopɔn so omu bim da. Debbie. Omu bim da. The book of Proverbs chapter 22 verse 8.
Proverbs 22 verse 8. Verse number 8. Proverbs Yo 22. Bible say obi a wodua mumuyo no. Obetwa musuo. Wodua mumuyo nko ade obetwa musuo. Yes. Wodua mumuyo nko ade obetwa musuo. Wodua mumuyo a obetwa musuo. Look at the book of Isaiah chapter 48:22. Also obi a odi adan. Di odua mumuyo no. Odua mumuyo a obetwa musuo. Ba de na wadua yi. De na wadua yi. Hifa na wodi wiase ne ko. Kuku wiase nyina abo kwa me komo agi Ghana si wa wan. Afrifa wan. Buzi a wan. Ankra wan. JB Dankwa wan. Ewiase ehu. Ewiase ehu. Ewiase ehu. Se titre we nyina akọ. Asase antimi an rejeto so mintimi mu nimdia na mo de ba no so. Mintimi nkura mo asase nim. Asase timi jinkrofo we hia fam dia. Enya hwa wa. Na check wo. Wa jin won fa fi ko. Obi an ho ofa che me na ho ofa che ho asase antimi an reject no waje na wura mre obi onim nyansa onim die wabu digiri wo sika san che wo asase antimi an kas wo sika bebrebe ntimi enkura dabi kokok san ko wiase biom asase antimi akura san krofo na kaka utrim na check wo ye hwan Tina say president twini muta obede ne vice police soldier my driver yogo seller benkura osofo azan prophet hey alaji malam fuse na mama langard ohen ochiame mi se obi abewudi ane mo adwenya sharp we see we know now to Isaiah 48 verse 22 no. What's asumdwe? Onyankopon se menka se menkyere. Asumdwe. Eni ho mabonefo. Asumdwe ni ho mabonefo. Obari no se. Asumdwe ni ho mabonefo. Da bia. Wodini. Tibisi topic ni se Onyankopon se ombu obonefo bia bim. Mame, ana makoto a kire se ye ka boni aboni ne mrato wo. O to mra. Ni me wa wo ye wo abra bom wo de ni pedia me kire Onyankopon se onim nyansa. Yes. And then what don't and then kwaje da woni mra wo so. Amen. Bible say sumgwe eni wo di madan obonefo. Sumgwe ni wo di maboni ani Da bia. Wo kwa so da so na o ti so fo ne jase bo baby a wo pe. My brother, my dear sister, mo adwenya sharp. Yes. Mo adwenya sharp. Yes. Wo to nkwa twere. Fisika na ye mfaso ama no. Nkwa nya mfaso ama no. Tu be wo, wo be fan yo, wo sika nkwa de hia no. Ti na so fo bi adane se, adane nkrofo bi aka nya accidenta. Ni panic kemu no, na otutu ni botom. Sana so fo bi life aye. Wo nkwa ni hia no, ura so dem nkwa dia. Oni so awura ni territory mu ti kwan bia so be ba so obeyi. Tumpani su ni mfaso but say wo bia ka nya accident obadwi ni pa nkwa no otutu ni pa ni botom no seche wufuo wona woti atete otutu omboto yi phones sana so for ni be life at check them banisi kan odi wura dem no esum bo chai ni pa no wura dem no nkwa ye de be kasam na kire wo pa fa wo pa jai ne mo henu anum tv wo hwa jesus na kokoda Yes. obadi amfani san Amen. wo mi adwene no the bible say obonifo nyeden Asumdwe ni ho mabonefo. asumdwe ni what the maboni ani Ewurade no se. Onyankopon say the book of Isaiah chapter 3 verse 10 to 11 Isaiah chapter 3 Isaiah 3 verse 10 to 11 verse number 10. Bible nenkasa Ye to body asem. Monkan otri ni hu se. Bible say yenka no obi obo abrabo tiri ni no hunu say Ebesi ni ye. me hye unkuran obi a wagya niam bi ato na onamfo bi so aye kolono Onyankopon say menka ncho say mo adwenya sharp na me hye unkuran say besi wiye Obedi oni ye so aba. obedi woni ye no so aba Obonefo no obi a wo so won twema Onyankopon asem no baba bla bi ope no so ni pani ni. say ni Bible say dua ye kese dua ya kese o Ebedi ni musuo. Bible say be wie umusuo Ne ne ye so aba no ni me mama. bai wa wan ye makeup se so abo hu dua Yes. Awura wadwenya sharp Onyankopon ye wanfa ne sankan Amen. abrante wo tie me na wo ye konkromfo bonkrofo podito ekwa krono bo mene nam no saka wa me se Bible say be wie obone ne ne wadomre se san wadwenya repent. Yes. Obonefo due. Bible say obonefo nue Ebedi ni musuo. obonefo de be wie ni musuo Ne ne ye so ade na ni wo mama. ni yeso ade ne be obetua uka Yes. ni yeso ade no de ma wo ne ne wadomre when you read the book of Isaiah chapter 48 verse 18 Isaiah 18 verse number 18. I ka Bible nyanko O se se wi wasoma me Onyankopon na say and owi amaso utu wi anu aba Psalm 12 Psalm 7 verse 8 Okay. o say owi adan Wi wasoma me na sama. and owi anwaso e de ma men sama make ya Asumdwe be ye wo se so bonten. me na me chogo Bible Dabi. me a printing press Dabi. Bible say so owi anwaso de mas ma make topic Eh, ni de ma say sama. topic ni say Onyankopon mu Obonefo Bem so owi anwaso de mas ma ya make na sa be ma oda wachi
ube janye jano na woni ne ntwempra na beka je so nkoye onwa de na brantia wo ba wo da wachi wo beka je se awura samiti sami ay smuggle ana me ne wudie enti ma ye wanted wo so ay wanted yem sitien settle ye ne Onyankopon tam ne enim da anya mu ba ko beko abrantia su anyansa we ne nkase ton sabra me mmuru medi fufu awa mamye asumdwe be ye wo se subonti ene wo fa sanso me kedi asumdwe be dan be ye wo se subonti be ye wo se subonti e be sia ma wo e wo se biadom na wo tene a wo dwane wo be ye se apo asoche be se po asoche ama wo wasefo be do de sempo na nya wasefo be do de sempo no hwe nhire bi edi wachi eso so di asem no na wo ne namba bi basa ene ta wo di nkyire Onyankopon se wo din pa de so obetwa twere be che onse wo firi nanim ya sem kofo bebre e wo sem mu yoyi ho ya sem kofo bebre nkofo bi din ya twa twene ho ena wo hwe san nkofo ni din ho ntibio mo da be de betwa din atwene ne no wadomre o amen okrama oti ase ese jata wawu sa ko techi woti ase kese atwa nkofo bi din atwene ma wo de wo nkasa bi ka wo ne hwan a din da so nam Ghana annam Ghana kura nam wabusuam awura ne no wadomre ne no nkwaje da mi tuofo ne mi tuhya bre na papa so pa o ma so nya so akwadwa ne demu a ne mu ni yemu yes yemu tie quotation na mi kotuno Psalms 7 verse 8 ko what's it rade be bu aten Onyankopon so be den obebu aten rade be di asem Onyankopon so be di asem ama trenifo me pa chote ayo Onyankopon so be di asem ama hefo atrenifo say de ni bimu a woni mu ni tie say de ni bimu a woni mu tie na bisa say obedi ma na da be council gugu enya Ghana court di dia o enya US court enya Russia court enya Israel court enya UK court Onyankopon anim who rough Bible say obebu aten obedi asoma matri for there is accountability say de ni bimu a woni mu ni tie say de ni bimu a woni ni mu emunutin odi bu bem ana bisa akwase say de wo ye bedi bem chotri maskata no tinya wig sensamba we bi dem as a Jesse emu red blue yellow green shishene sensen okay ne obi jodi painting na no esisi yo aka gallons odi begum keke maten kete no aton blush edi painting kono obabi achia na no sa so yini motoam chia no se na odi ebobo ne wa hwede wo mu waten o so webu waten de oye krache se watemu no enkoye mu wa cause wo mu no is wedi ka chia wa no echewa wiye Monica nani wa boni kakra wo pese wo di ye de wa chia wa no what is Obonefo boni twitwa Bible say Obonefo ye den ni boni twitwa oboni twitwa da obeka wa wiye ma me da oboni tu betwa da ben papa da ben na oboni tu betwa da obeti say ye say stop work boni twitwa yeah pens and pencils down ayaka if your makeup's down your wig down a puskel and get down and your slip print down everything down pass your boots forward it means you are packing usle queen ukubu aten ebe onye free hook up tools ni na hifa na ko free o de ko kubu aten apoba mu bo wom azam ye wom mu wo sam huri am roba etu awudi sui nyina efe na awudi nyema nyina ko wo se da Obonefo boni etu obetwa wo se ma otri ni ntin asabu ye mienu na wo tworo kronkron me boni tu twa wo bra me se me jai mejani nyina oh ma Yashua sema jikwa ma nyina oh sada no na ama boni tu twa oh yes enti eno no wo de hwehwe nkwa no kra eno obi so boni tu twa wo bra accident bi to no no aka ne sagu no bo bra ya de bi bo no ko wu hospital enti mi pa cha Onyankopon pass mo ken enne obi tie me nema ne boni tu atwa amode ahwehwe nkwa so otwe no afiri oh yes sa ni pa ni kopre bi mi die enne obi so tie me na o se wo ma me nwene me ho fa sem firi okọ no ha me ja nkwa si asam ne ka ukodum ti hwe na trase hwe no anu tv no tie nsampa no Onyankopon sa da o boni to betwa no eye da wa ka unsagu bo fe sabre no wo be shout for help e be bow die Bible was what training ni betim na edano otini ni die se ne boni twitwa otini ni die ne boni betim ne papa be tini ni betim se okobo treni abrabo
Every so Onyankopon ye tini Onyankopon Nyankopon. ye tini Nyankopon ti won yo hwese ni papa saka na dwene oso on pobodi fo bia ni wo pobodi fo na dwen sacha awura wutie me ne no wadom mre wayegu ache ne no wadom mre bone ben saje wayegu ni ko me si wo ko me si tutu me ka be me ko bo asuo na de onu pa ko bo asu kra Nyankopon se sire ogo so nse moje mu oduo tell me do Mother's Day na nko for year happy Mother's Day no ba bia na e mada Baby. Say your father be your father no. Sana mother be so your mother. One man kra munim. Say your baby no your ba. Your baby no your batam bia na e ba. Hallelujah. So batam bia your batam ya opa mo hwade bi wa o. The book of Solomon oba mam yenu ada. Mam yenu ada o. Baako. Omu nyina wo. Baako ba agu. No wanyanwa akọ fa owufo no. Ne akoto de woni banwu ya na wiya ne bana beto ne nchen ye no abomode a de ne de na owufo na akoto ne nyonko ne nchen na sa ye mi se sa ma mienu wei omo ye pe ba besia watimi awo na omo nyina mawo dakoro mati fie ba ko na oba ba ko ni bawu wantimi antia man fese awura bebo mi ona mi bani wo no waye ko de ahwe ni bana wawuo no atam na kyekere no edna kwoto ni nyonko ne nchen de ne kwoto ne nchen a wafa wode ono ni bani wi life na beto ono ne nchen na yere se pia infede ne pie Okay. 3 verse 16. First Kings. Solomon temu de ha ne me se Solomon nyanyansa nipa o ma divine ye adwuma ne di ma mienu we o mo ko akola ba ko What's your brand no? Emanyamanfo benu. Dan emanyamanfo agi mudin kra nye. Emanyamanfo mienu bi. Eba ohini nchen. Eba ohini Solomon nchen beja nanim. Oba ko beka se. Mibura. Me pauchawo. Mini obai ti fikrom. Na me wo me ba e wo nchen efio. Meni nyina na wo e ofie wa. Ba se me wo ye chiri nansa. Me wo ye chiri nansa ne 3 days. Obai so we. Eno no so wo ye. Na ye wo fa ko ara. Ye nyina te fa ko. Ho bi nkan ye ho efio. Ho bi nkan wo fie. Aji yembe no pe ene ye wo fie no. Ene ye wo fie. Na obai wasi na obai ba no ewu anadwo. Ene obai we ni bai wu anadwo. Ebi so da ne so. Ebi so opre da ne so. Na osori odo so de so. No kra no. Oba ye lazy an opre da ne ba so. No Nya bata obata obitimi preda ne ba so. Me nyina ye pe. Yanko bab one day me ye teach is about. Asembesi. Was no sorry odo so no. Was no sorry odo so. Ebe fa me ba no e wo ne nchen. Ne ba no wo ne nchen. Enso na wafuna ada. Enso osna wafuna amada. Na odi no to me kukum. Eno no di de wawu. Eno di ni ba wawu na be to me de me kukum. Sembe nkure. Na me sorry anopa se me mama me ba no nufuo. Sorry anopa ba ni ba nufuo. Na hwe na wawu. Okwa no wawu. Na me fefi no anopa no. Owo so akola na. Na hwe na nya me ba ame wo no. No sin do bi enya me ba ni. Na oba no se. Dabi. Me ba ni oni kamfo no. Na oba ni owufuo no. Se na ankoye se me obi a nim ni ba o. Ba se de otin ase no. Obi asa ne ba. Oyisi dabi. Ubani owufuo no. Ibani oni kamfo no. Na wakasa ohini ani mo. Ye kamfo agese de ni de na ni otiase. Yes. Kwai. Was na ohini ka se. Na ohini Solomon na nkonkwa ye ne ma no oyisu divine spirit. Oyisi mi bani oni kamfo no. Divine wisdom. Na oyisi mi bani owufuo no. Na say okay, se we obi. Oyisi dabi. Obi asa ne bani we dia. Na ohini ka se. Ni nyame ne mu na tifie mi nim akola no. Etu ye sure se maame na ne be wonim se nya ne ba. Onim. Aba. Tie babwe. Wasi na ohini ka se. Eti Solomon asemo kan se. Eye mo mre nkrante. Se mo ko akola no a mo mre me se kan. Na wodi nkrante ne ba ohini ni. Ye Solomon di jeje ye ni o. E na ohini ka se. Je sika no se. Mo nche obani kamfo no mu yiru. Eye akola no oti ase no onwu ye no. We si media. Ye mpento kwasem bia. Ye che mo amamu. Shemu mienu. We mo fa ema ba ko. We benya akola ho. Na mo fa ofa nso ba ba ko. Ni ba ko. Na so ba ko. Ni tifa. Ne nsafa. Ne naifa. Ne fufa. Ne tofa. Movango. Ya kisika na pe. Ena oba a ne ba ni oni kamfo no ka kire ohini se. Ena oba na ne ba eye onim se ne ba. Ene de wote ase no atiem se nana. Ebisa na ne yem hihye no ma ne ba no. Mom Solomon nyansa no ohun se enya wo ba. Wo yem shoulder obeka se yenchem. Obeka se yenchem. Ema yepe. Dabi. Ema nyepe papa. Oba de wu yemobo. Amen. O man ti ase emra. Etu oba obi wish you happy Mother's Day. Unim se wonye na. Don't try any so. Jesus say yenya. Simple.
On Jesus say, ya kame kakra. Sana ye father, na unye father papa. Okay. So be wish you happy Father's Day no agiso. Ya akame kakra. Kame kakra just onye father. Ya ka. Why fa akada? Ya akame kakra. Asem no so yi. Bible say, what's it or any or can say me or see me bra. o si mi wura. Me pow chow. Do Mother's Day na so for kwa. Basa mo ya ma di now. Na man kra na mo onim say, me so obabi your ba onim say ni ma mi angasa nya mother. Na ma bi go ni so no nya mother. Yes. Ni abon kwa no mo de masa. Eti ba ku bi no doji ni aboni mi no survive. Abaku na doji o. Odoji ni aboni survive. na obebro ene papa bia ni oyesa ene bia ka de bacha ne. Oh yes. So you sa na brante wuto ma me owo so de otie bia fare se na tum. Oh yes. Ene me preach ene wasa ba me twi asema besi ba bi pray. tie babu no What's it? Me no me pa chew. o se mi wura me pa Mo fa obani kanfo no emma no. o se ne dia mo anem Komu de mo nkuno. ma me ni susu se me yemu baba ba Eno baba ko ni se. tie o baba ko wo onyensi emfa ma Emma no nyame dia. Emma no nyame dia. Nso anya wo so dia. Mo nchem. Bai fo no. Oh ba no. O se enye me dia se me wo se enye nyina dia. Ndi enye me dia enye so dia ntimu nchem. Na yes still o person nyonko ba no ye den. Ewu. Se de ni dia na wuo no. Se de ni dia wuo no na owe. E na we nu so a ono nim se ne ba no o se we mo mfa ma no. Mo nkunu mo mfa ma no na o de onhwe no. What a wisdom. Hono so no trust him. Ye mami we chire no. And of Nibuya say, and papa and conca see him. Monfa Bani can phone Emma Oyi, Monfa Acolano, Yam Fama Mammy way. na come there won't kuno, Momunkuno, or no nina. on Acolana Mammy Mumuni. Na Israel not tea ataya or Hinibuyano was slow him. If so, who said Onyankopong Yansa, a wooden. Hallelujah. Amen. Obadia will win about. Amen. Omantias. Amen. Tis a Chinese for Jesse Galamzation. And the gabu say and sassy, I am from Muguman wisdom, Ben. What the judges are Chinese for almost say and sassy this year. We are in fear wisdom. I am fear wisdom living a piano. Fear wisdom. Hey, as someone soon ye. Eh, I didn't cut everything ever near the Abba. Wisdom, Ben, I saw a crack. Hey. I will say yes, you say and sassy. Ah, When him say, one day, Mr. Megri will be at your young Beshawa. I brought for the person would destroy you. Oh, yes. A time will come. Yeah, a drunk when you bet me the organ. I'm telling you. Auntie, no crap. say, why, Mr. Webber, you teachings. I mean, yeah, but to be a drunk when you bet me a dear my Udia by a baby, Udia bunch, a baby. A dear be a baby, a moon faso. Almost say a cocoa. A bit to be a bino. You not declare a Ghana cocoa, you design a beer with price in the say Kim. Asa Cocoa does what I say. we Cocoa do. You, baby, it's only Chinese in the baby clam cocoa, some cocoa, papa. Oh, we are sending microphone to show cocoa. Say, so much cocoa. Into the yen penny for more ye. Muti be mana. We do Munibim, Munibim. About the Amantias here. Amen. Omiagri. Amen. Amen. Omantias here. Amen. And then you want to mre. Amen. No, no, quite. Amen. So what tell me now when you now? Amen. Men be teaching say proper structure mining. Oh yes. Muntie ke fanya juma. Muntie fanya juma. Musi munye. Aden. Misi Onyankopong kase God ni nkasa ase no. Me pese me ka wasem de na me pe time. Me ba be you teachings bi. Beto bi e kransu. Pese ke yes ye kwa fuma. Ye nyine fi downtown. Ye kwa fuma ye fa controversy ye kon. Ye fa galo ye mfa nsensu mfifie. Ye be kwa kotu nsuo bu okwam nya sa. Ye ya ko afuomum. Akọ ene ukwa na so votic. Topiota. Kita pia watana esi rubber ni si Onyankopong. Ko ni wanwan wano. Na toa ni ato ni amem. Ni ma jinsem o. Ebi ampo ye hu ye mbo. Nti ye bedi bim. Anase ye bedi fo. Se wotie me na wo fam di a wo ye ne de wo hia. Ne ne wadom mre. Ne no nkwaje ye. Ye ka ba bia bi. Bibia wo kwaje aka bi. Bibia. Ya suma magana ni wi ase. Bibia me ka bi. Yes. E ma bu fu. Hwe no anu TV no. And try cry. O fam di a wo ye ne de wo hia. Mrantie se ma ba wa sei. Mpanfo mo ye de.
so for nye janya me sam kanu a ke sa ado ya atonton de baka no bi wafu mentawo me say ye nton ade wo Onyankopon fie Onyankopon fie nye business place yesu ko to bi opam ye ntimi ma ho e mra wo Ghana ki ahwe de dada ki ahwe de lonta mra wo Ghana yesu tam no no hwe o hwe fa no wudi to can the book of John chapter 2 verse 14 John 2 verse 14 yesu pam adwadifo fie so fie me ntimi ma wa so dem nyasa ki ahwe lonta ki ahwe de dada ki de gallon na be bromo mo am gallon na be hwe mo yem fa ba bi amkra dia ba be de weapons good dem o de da man ka so man share weapons o dem o ba na me to gallon madani me to gallons to tuntu apa tam so bola hwe onyonko ani paw na draw ani gon o ba de em fa de senka o mi adwene ni amen ti babo yesu pam adwadifo fie ene adwadifo so begua so dem okohunu wona oto ne twie ya ni say yesu kristo ni ya na nkrofo didi ni ho awari ya we mfa ne sanka atunto dum ni ya woto beji kosom beji kotua ji kosra esumo yesu awua na mu na ka mi sanka mu ni asie ye mo kwa asie da ka mi sama so mo nya kwa ya le saba na o afa no mi sanka mu nya bi da tie babo okohunu wona oto ne twie wasi okohunu oto ne ntwie enyane mo no ma elisi kasafo so sorry fie so mo ti asori fie ode homa yempre na yesu fa homa de yempre ode pam mo nyina ode pam mo nyina enyane ne ntwie opam nyane ne ntwie efra sorry fie ho o hwie kasafo gui o hwie sika yesu ansesa nso ne yesu nam na ode collection o can the book of we baby say me pe me tu me na pese me chi osie the book of John chapter 12 we are about so but yesu no o ko hwie sika no gui ye no yesu no obi okita ne sika botto on the collection and the yesu ansesa ko fie eska fi eye pobo the Bible me pato John chapter 12 verse number 4 asida ene esefo no baako Judas Iscariot o be ni mama obeyi ha o kan say dey adenti ene ento enwu ehwe sabe be ni badala ko hwe enwu ehwe magu yesu so enje dinari ahasa adenti na wa twist kan wa say ade ne sa ye mfa me hiafo o si ye nkoto na nkom fa me hiafo enye ehiafo ho na no di yesu ka say Judas enye hiafo ntina odwi nemo oyewifo wo ye kromfo no kura kutokuo no ono kita sika botton tese no wi ade wo de gumu no wo ye financial control ama Jesus edi ya show me say ya ne nam no sika ne gu botton ma na Judas awia edi na ohwe mu a ebi meto mu ti ye nkoto de mfa megunu nya kwa wie bi edi na yesu nam wo no woje obi onya chede de gu botton ma Judas ye dai ekitama no dia adi no akoto sika gu aso dem no hanse sanko o hwe sika safo no gu yesu hwe gu yi ano ka puni butu yi ano ka puni ne sika ne gu su butu ye ano so no do ya pie fi ya je nkwana no ba ni sa asofu awo fa ne free hana asofu mo wi asem mfa sa atonton de mfi aso adam o munye meje fie o se munye meje fie adwadifo fie enemu jada ni marketplace check me ma tube dibim dabi asofu tube dibim dabi obedibim yekewe yedu obi atam dabida yekewe yedu obi atam dabi okay the book of John chapter 3 verses number 34 read the Bible 3 verse number 34 what's been saying de Onyankopon asoma no Bible so obi Onyankopon asoma no Onyankopon asoma wo bo so otonton niam Onyankopon asoma so bro so oil Onyankopon asoma oton galo mu nsuo Onyankopon asoma sia bro ton Onyankopon asoma and so for bomodinu atimi chia bro gu apampa so tam fiatu adum a 2 cedis so obi adum aye match so 2 million boni be na Ghana fire aden ko we bro aso dem be we bro ko America Dabi. ne we bro be we bro ti Bible wasi de Onyankopon asoma Bible say di Onyankopon asoma no Onyankopon asoma and preach the word of God Yes. mani ko tie nyame asam and na so for pono mo ba no mo kita items sorry ai wono nkra papa no we so kita gallon no we kita nyamo bia ne nyamo koto na so dem bisom the word of God omuni ba kokra no mo de amount cause okodi won word ni on te om ko fa na testimony hour and mo de 20 we ba no be di nyama na so for no ton wo den adanse enti bo mo pon na ko fa dan so mo de hu nko an sam no mo de ko to no nkasa bra bo ma sam de oni bi oni bi de ko oba de fa ne senka na no wadom bre the topic ni say Onyankopon mu Obonefo Bem but nye bia mo yi no hwe sister me su awie ye oni bi mo de we na mu no na no wadom bre asem mo wure ni padie no ne ntu bone asem na nkoko ni guide amen
Okay, the book of Isaiah chapter 3 verse 10. Read the Bible. Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Isaiah 3 verse 10. Verse number 10. Bible nengasa. Was a monkan otrini who said. Bible say yanka yayadang. Monkan otrini who said. Yanka otrini who said. Ebesini ye. Bilini ye asaba. No bedini ye so day. Abba. Obonefo do nue. Obonefo de wonue. Ebewie ni musuo. Ebewie ni musuo. Ni yeso ade de bema no. Yeso ade no benya o. Bonidie. Job chapter 31 verse 4 to 8. Job chapter 34. 31 verse number 4. 31 verse 4. Ye to amadi asem. Bible nkasa. Enya onu no hu makwam. Bible nkasa o. O se ade bi na asasusu bia no. Otwagya mpo yawe. Ohu odi pa bi akwam. Okay man mo tutu nyina. Anamontu a wutu nyina wokan. Se odi ehudi echi. Se odi ehudi echi. Na wonan pe na da ho na wonan pe na da ho na ntie pa dia. Be kari wo se ne kwan mu. O kari wa bire bia. Onyankopong ohu mudiem. Oh den mudiem da. Na sa wonan mani fro kwan no so. Nim na wonan mani fini kwan so. Na wakoma di wani echi. Na wakoma di wani echi wa braba wo bom. Na sa ankekan wo nsam a. Ankekan wo nsam abraba wo bonum. Ani obemu wadua. Na obemu wadua. Na obi na bedi. Dia ya ni se dia ya no obi ewu agya kokko bi ho. Obi ewu agya brofo bi ho. Obi ewu agya japadia bi ho. So bedua da woni o. Obi na bedi. Obi na bedi. Yes. Tetawa ma ade wo se bọ adwe. Obi atamare. Obi atamare. Nane wado mre. Nane nkwaje da. Bie wadwene ma Nyankopon. Bie wakoma ma Nyankopon. O can the book of Proverbs chapter 5 verse 1. The Bible. Proverbs chapter 5. Boni na doso. Verse number 1. Verse 1. What's meba? Tie minyansa. Bra waso asema ntiase. Waso asema nsema mi kemu ntiase. Na wahwe adwene paso. Mom yankasa nkyira akwa na ode ne nanum cigarette. Abrantia wo hwe me sabre. Abrantia sabre wo na num cigarette. Sa ya mi enhwe na emfa nkodu ba bia. Debi. Wawie ye. Mesra obade so hu mobo. Onye ska toche. On se wo hwe mo atim se dware kwa hwan ye de ama no. Hwe na se tum. Nye bete. Shempa bwampo no. Do na twi cigarette hwe ohu no. Yes. Inde beto be ni ase we mu nyina ba wi ase ko. Obefam ko. Abrantia tie. Mebatie minyansa. Mebatie me okwa adma minyansa ya. Bra waso asoma ntiase. Bra waso asoma ente woni ntiase bia. Wacha adwene paso. De be na ebe hwe adwene paso. Na wanu akura ni mde. Wanu we be kura ni mde. Oba na nani anochi ewo soso. Ene ma wani bi anochi ewo asoso nti ba bia ye nkokora sese me dai. Mekoko. Ena ama wo ye wotu. Ahipo onifu. Wa shegwa wo bo. Ofo bia hyebi ofrigim. Ahonhon che nka ne de no. Enye dwaba. Obi twa wa hye no. Wa hye pa ukori frigim. Onipa ahonhon a yesi wa hye. You say yes, you for na honhon pa. Ene na wado mre. Amen. Nanem ya trose enwo. Emma wani bi enu otro. Na chiri ya nyuno sa onyono. Ebi machi ya nyuno che dan wo. Onyono. Abante moni na ho. Eye nam tete nkranta ni fura. Maami e. Abraba na wo na mu no. Wanu na enam sa no. Wasa twa papa bi. Wasa wanu enam wo di afa ba ma bi ho. Yes. Watwa papa bi. Ebe wie wo sai. Na na sir ko wom. Ti wo na esi ko wom. Amanye bi ba wo kwam. Asamadu na mu tuturo kro. Yensam ya ye ka bi mu so mo mfo obi to atwere bato nyamane no hia mpai bo. Ti babo. Enkwa kwan di onkorada. Enkwa kwan di mrante ne maba oni bi ani so mo ni nye ho da. Na na mo chiri ko di onim ho. Ena brante timi chiri ko ba bi wonim ababa timi chin ko ba ye wonim ho. Afa me ma mu tie me. Vegana mrante ne maba mu ntia apostle ko agyeman. Munyi mu mfiri na mu nsam ho. Obi antwe no, obi anyina nu ne ho mfiri menum nsam ameka no. Ma wo kwan emfiri ne ho enkwa chiri. Ma ne wo kwan mfiri nsam yi aye nkwaje sam anam 7 years TV so ba. Efiri se ne kwan bin. No Onyankopon se ensam a Onyankopon de nam me so de ma wo no. Ebeboa mo atimi adibim. Twawe na wonfa wani di ama binum anya sa wo gru wadi wadi die bebe binum ye kas wadi die wadi be ma binum be wie chi no wada ne be ma kwasia wonfa kwasia amotri modinfo wodi wonkwa komo otri modinfo de wo ye leta wo nya fo
No be any wadiame. Oh, Bob Rebi, Mobi Bedi Day. Wadiame. Obi Bedi Wadiame. Obi Bedi Wadiame. No, what you may do until be Where you may dear quatra will be fear, Miss Obi Wakwada Baby Masabim Prediasa. When Timian Pemwa and Cad were then the Kentua, at Nipason Sonia Mintino, when Timian catch Busia for swap, Modishiana deme, Medem Modishiana cat, what fed ti wasi we japadi bi kwaere ko to be fie ko tena wo bi fie na wo na adi akire no krofobia wagya nyeme bi won pre o mo do mo we dia pre so man pre ne kwampa so nipa ne dictating we say wa kwan na fa so nyanti no o mo bia ma ne ntu afa ye baabo no na wo na adi akire no wo na adi akire no wan pempen wan hwe ni abefe wo tena na wo pene empanyifo bi pene ko bi some say na no de na si ebi mo pene on pene cause o ti pain wo how bi mu ye twa wo bi nan yo obi nan obi ni pedua obi wo problem obi o sick o peska kwa you operation and nobody we hu mam ne mamobo say sa brain na so wunya adwensa kira o awura ene ne wadom re papa ne no kwa je da en mi hu yanka banyansa fo nka bi da o ne no wadom tie ba bo no na wona adi akire wan pempen adi akire wanya na obepene na wan ka say keni no anya ba bi anka say aw se me tan atenatene se me tan obese fe na nipa ne kana no masam se me tan atenatene ni atenatene se me nyadan me ye mani ye ka mentie me ye makeups ye ka mentie me po me ho se se ahon po no so abasa afufro ahon po na abasa bia bi na me nyina se kra de yes one day na e adware keke ukoti ade ayo ho yi wa asi e bechi nansen blogging kwa na e media o ti se me find normal ones yes obade ya we mfa nsen ka no nipa mpe no kro nipa mpe no kre mo ni namase na kofo na mase wo no mo ya chro no mo nchocho me wonsam za na me free YouTube do free Facebook obi a free so I'm telling you obade ya we mfa nsen ka o mi adwiri no o mfa nsen ka mi ti obi mi ka sama chira wo ne tie munyansa niam na chira kura mi kama sam mi kan Nyankopon sam dia chira wo am wo hu ndi Nyankopon sam na tie wa fam untia no apebe bia tra de obetie no ayeden no afa obade amfa ne senka bible ni simi nka na wan ka say hwe no wan kwaye okoda se me tan atenatene ife na beka mi si suo no kofo bi kan mi si suo no ye kan na mentie makoma kire ni bika ese obi kan o kan ni fiti asasem ube wo hwe ngwasa se ni awo kan ofo so o ka wie ni ade achew ko na go face it ati aje so be confess no akọ ensi wiye da makoma kire ni bika wo so mu obe me da o se me nka na uti so akoma chidan enim ka echi enim ka mentie ma kire wentie wa kire mamna ma so ase ama me nyansa kire wa mra wa so ase ama wo nyansa kire eteke kuma bi se si be bone kura se fe de esi ubone awa asafri gabo mu obodi ya wa mfa ne senka ho o mi adwinu nenu nkwaje da wo mi tufo fo hwe de onyonko akire o disagree ahye waso obodi ya wa hu ma verse 21 oni pa kwan da urade anim oni pa wa kwan da urade anim o tata wa na mo nyina Onyankopon so hu de wo ye nyina se wo disagree ahye waso atwefo anum obonefo amumu yo so ne mu obonefo amumu yo so ne mu na ne bone ho ma chi no wai obese fe boni bedani ahoma na ayden be wie chi ne fe onam ana sumu free suo wakwetitiri ni tubewu wakwetitiri ni tubese ya ekofa ya de bia ayden abrawo wadwadwe ntwe so duro te obayira we nyanya nsa we yedwadwe ntwe de adwadwe ntwe sam obayira we obese wan de hwe no wayira nso sabe wu kwema kanida so bi wo de ma no what do waso twise great ke otwene no to wu so yesa no so otwene no edi asem kura ni on person chese wusie bia ni nanum first no ti watimi atwe afa na sum di aba asum secret asum secret twe bona no ta na kwasua nyansa na de wasum di bangu na gadi wasum na de di bangu you say yes wo san kwa fo wasum you say wo san kwa fo wasum bewie chi ni ade bia baba sina kofa ya ade bia ba na fe san nipa no de akoye obi na sensan grofo ya we hu ye mobo the book of Isaiah chapter 5 21 to 22
Isaiah 5 verse 21. What's one year? One hour you want any swing answer for. Also, I ain't any answer for. Nansa when you know. Tibabo. Now I want any soon move for. No, I ain't any soon move for the way at the park. Now we are not to ask a credit to us. 1 year is Sanumu Merima. You wait, yes, and Sanumu, many baby almost so whole. And it's rounds are from one. Missy, the Quayin said, be better to see her. A company be went here. Where she was your way, no 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 your way. In Sabayan Sia, no shabu one cap. I didn't hear. Also, Miss Flashing. Tebabone was 1 year. What that is a Flamudain. Who did Tebab was 1 year. Sanumu Merima. And Sanumu Merima. And it's a framework for. It's a framework wanting for in some friends and Sanumu. Yes. What that pharmacy. The way Frawe. No, in Sanumu chemistry. No, yeah. Frawe. Calabo, the Bako. Ow! No, we are in the new one than a lab. Not in the free. AGYEMANG Bro. If we your try resource. Yes, ya chabu sumi nsia kom fiem yenu fiem yansa no na fe atwa ni photo na dia bre no say ya horo e lab test no ke no start chini ai hwe anu aduro nsa fremu merema nyansa bi obi anya no was one you want to Obonefo Bem one day Onyankopong bi su chese wo benya tofo bi be both side we hu so bem at the bonny no be bunny bem side ya from so ejima dem de no obi mu gia dem die na one fa de odi bem no bem de emma no oh hallelujah amen eti de ye ni bi say en wasem o twadi ampa ya wasemi mi say odi bem ye na eko and you can the book of Ecclesiastes 7 verses number 70 the Bible was 47 the Bible verse 70 Bible kasanya was Emma Obonefo Bem so the apostle appointment na anadwi anopa ya wie ya Emma Obonefo Bem Emma Obonefo Bem wa bra bomu no so na wanye kwase wa twen la show be kwase wo de wo ye nmu ade da bubu brem wu wa bra nyi me pa bi wo wani ma ya de pa o na ni wadom bra o na ni nkwaje da o me tufo me tu shebre ya we mfa ne sanka wo mi adwina me ko commercial break ya kwa ba Now she shared the song, and the dear was a son of a dear. Among some I shall go the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer she coat, Tiffany will be emphasis, and I know 9. Anu kwasemo soya do sudie Yesu Timia maya timia mia sipa Mwamu iwe nyamia kwa inua Ewo mpase Isola dosupa Yesu Echinye bieni mo Ampa Yesu Ajitifo Yo kromsu kroma yehuka Akane no na yenimu wano Patada ya shishe krone chiwati Akane no na yenimu wano Joso ni sebe na busama sofo
and swelle. Wajenga brini kofika wenina share. Inajia wajisi kansa na wafaya. Tobi kwana kosa ya. Wawewe ya. Wati Ebrena wiadwa minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okuponi chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wabwa Enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Osofu achi ebreni munusu Ofrena safu menina No dear to when him say, while we are in the bra, we are crying, Nimusuna, Yaria, Cotrabia, many parents inside, Blabedia, quite trained, you mother for ye, Yami Muna money, Afedia, Quantre, Muna dosso, and yena does a mini, I trust someone in Conto Ponqua, Nami Mania Diempo. Sorry, ya sorry, Anka. Uncle Confura saw them quite Jimmy Suman for so for be hot. A Korea Jenny, Gracia. To baby Asante Enterprise, what the Benjamin Asante, or sweeping to Sunday Radiacano. Any pretunyu mencheni pasunti Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa Ai unyu manwa ne bechire She na se unyu manfenya miya kwansua Echeze seka wasofu wani mkua na bebua desa menyi na kwa Ai she Kontom poni krono na bebo ni pamba Echeze Ogwa sofu jumane ni mwasi Wama jumane nyeni mwenyam Wama nyami meni mweguwesi wabunsamenim Rosa kawasafwa Dia ube dieni, dia ube shenki Eni yasi eni mwenyam Uyefuti na utimikano krene Wacha safu menyi nase Nyamisundye nwani akume Intadia wabebia wanshe Tinyami yasi Hallelujah. Amen. Yedo tias for ya wasi. Amen. Wado ya wadi adumi. And the topic in about the first wati wafa wadi Also Onyankopong Yawe no. Mu Obonefo Bem. Nisanka bi mneji. Numbers. Obetye jam one ante afa anwedu we bia we. Tie no nche se bi imperious obu bi mo de we no. Wano mo nsa sa ache. Enu nche so abu bim. One wabodwoman sa ache. Nunche so abu akokro no sa du akokro no bosa. Nunche so abu bim. Onye wuntum sa uwa na bu say wundi bim onanim. The book of Numbers 14. Chapter 14 verse 18. Verse 18. Everybody ebufo munya. Onyankopon say oyebufo wa fanya wa tweye ma wo. Na doye so. Na doye eso. Odi emuyo ne boni free. Wodi emuyo ne boni nyina free ni. Ene muna to nyina free. Ti wa jaw ti edi free bi en banjaw. Bem no omu di odi fo so mu bem. Pa kan say go bo. Undi bem da. Na so mi pompa esre obade ya wo so hu mobo. Na ka fa bim di ewu. Amen. Ka fa bim di ewu. Amen. Nti nane wadombre. Amen. Jaya dwaman. Jansa. Jai. Jantan. Jawi. Na ja kro no. Na ja hantan. Na ja za. Ja entrobi na no we do be kan no say kim. No kro no say mi pan maka no kre. Ba wa ja no ya wate. Wa hantan too much. Umuna. Umwaja. Enso be ye na. Obanfa bi nyawo obade mfane senka wo ti babo ni tufu ekasma kire wa mi hia wo bi di o ti na me kasa jejeje nyese mabadam da bia ate se di o mi ade fa na da wo ube ka wo sa gubo no so anka wo kwa agyimansere a ube ka mi asu nene wadomre ti mi kotu job a kire wo job no yanka job chapter 7 yanko job ma onya job 7:8 to 13 okay Sam yanko Sam 7:8 Sam 7 verse 8 no What's it? Everybody be boating. Also, Onyankopon so be den. Obe boating. Onyankopon so obebu aten.
obedi asɛm ama trenefo obedi asɛm ama hefo ama trenefo ne bimu a ɛwɔ ne mu na ne bima ɛwɔ mu na obegyina so yes tie asɛm bi be so obonifo boni tutwa obonifo boni tutwa da waka nsa gu obo no oboni tu atwa efedi na ebesie o mo trene ntim da no otini ni betim efso etrene nyankopon efso no etini ni nyankopon ono so akoma isawa ono so akoma ne sawa hwe wasi amichem ewo nyankopon sam hallelujah amen ene no ado mero tie bible na oji akoma trene fo nkwa oji hifo akoma trene fo nkwa aba Onyankopon no temu for trene oyetemu for trene oni nyankopon a oteatea da nyina nyankopon heden oteatea da nyina oteatea da nyina tu wonu a onyankopon timi tia won fum so bi yes bisni bibia ba kwam etia warning sign na pie na so bi anane ne ho a na se santia ne ba life na wa na ne ho a osena fana na wasene se kan wa konturi taduam na watwe na agyan na wasiesie no ye na yo afu ntam bi de yiwu na wasiesie owade na wasiesie owade ama woni kro no wadane da no nyina wontwi ma nyina efedi owuo ade na wasiesie di ama wo na waye ne chan na waye ne gyan ama ne hia de ashawo eja bia ready ashawo jai sleeping eja bia ready mp bi pachaw eja bia ready eja bia ready osofo anza prophet anza eja bia ready arobi tetaw arobi pewafuntram awo arobi tetaw o pewafuntram o pewfim bia wo o betwafum se twa wo dem to na kwa waso o twene sekan na do betwe no ubenu o to can the book of Job chapter 4 chapter 4 kebabu nu yanko verse 8 menye hunu yesa enne me kam obi atia se onyankopon se me nkancham na nten mabawa onyankopon se wanya hunu ye o wona ofentam yo no wona enne me manya hunu ye se wona tra boni mu che no komusuo so no no se won twon free boni wo de wo fa boni se omo hobe omo fa in life we den wo se ono ani oga eno anu betwa babu so betwa so aba yes do ugwa no na betwa yes ene ni wadomre ne no nkwaje da wani so ntew yes wani so ntew de wo mu wani so mra ho wo twensa jai wo twiwi jai wo adwamamu jai wafa yirachi jai wafa akunachi den wadomre misi nyinsa igwopo de misi mo mpam as mo nkwawe mo boy yes abai wa wo si wa nyinsa egwe koyo boyo abai brantia wo ni ga bia yegwe koyo girl wo che no pa mo nkwadwom na mo nkotoko jan fa mo muti na mo start nya demonstration mamu amo wate mo demonstrate mamu amo na mo starting soon from say ngumuti bue adenya the book of Ezekiel 21 verse 6 na wo ni paba no na wo ni paba fa akuma so wo fa sa kwampo ni wesu do cha no pa mo si krom fa de nya muti o na si apini na mo starting soon guani so ahomya ya so bue yawo na wo si apini yawo ye nyisa go bue yawo na mo yetumo jago and we ma to so train wakum nipa so police ma to train wakum nipa and civil nya we police na de aba wintim say even na mudi wiase ko ti babo kaje adet na musi apinia obi bisa adet na mu bojo se na mu su kikam sa no ani e ka chia ne se kancha mu mfafo na e bisa mo sa questions ne se akwa so sem ntia magi nkwase asem bi na mu se afna bi chesi mu everyba mamu se Onyankopon be chemo akoma nyina be nane e bisa one day be kan sa gomo ensem nyina gogo sa we be go ohom nyina no afu wo aduro wadi aduro se de waduro be balance wo na kroma nyina da ne sensu me se kwawe nkrofo bi owo fa om na reba oni perfability eba ebibi nam kwaso ba o ebe yo one day edu be bom punimpu Onyankopon samni no Onyankopon kase wa bejan o kase wa bejan sabre from intwetwe komo frese ya papon fra apostle si ya no ni ntwetwe komo eso ma tebre so no so yie papa 0559552686 0559552686 fra apostle si ya no ni ntwetwe komo obetumi di wa mo ama no so betumi di WhatsApp voice no afa WhatsApp number no so 0245237945 no na da screen no so na oni apostle ntwetwe komo wose Onyankopong Mu Obonefo Bem ene asem no Psalm 119 verses number 5 Psalm 119 verses number 5 Psalm 119 verse number 5 Tie Bible papa ne mami oh enem nante maba sa what treat me kan se ne ukobom paya sroba de so ba de treat me kwan na me di wa hyade so a na bua me me di wa hyade so a me hwe wo na nsem nyina na bua me hwe wo na nsem nyina ene meni wuda ene me nyedai meni wuda wani wuda
Hallelujah. Amen. The book of Psalms na hello obi abala ni so. Pachodi Yahweh Shalom Pachodi maybe akasa free. Pastor Efrem Ajekum free Jacobo. Meet you. The ton catch. Ani. Ovadi ado video aba. And let's say the Kayam ya say yankofo biti on ya. Na akwaya o de ne na sumu e doti. Ani tie. Oni ni tiba ni yankasa na oni. Ko be yare no do have a form amemoso. E ya form man ni din kan fon. Obadi enshira. Obadi enshira pa obadi enkam. Amen. Amen. Hello Pachodi maybe akasa free. Hello. Bajolo TV set wadaroma. Lower TV set no went on TV ni so. Hello. Yes sir. Hello. E bacho tie fa phone so wadaroma. Hello. Kasa. Daddy, shalom, shalom. Yahweh Shalom. Daddy, you don't catch up. Send you what maba di hatiminga. And that's a landing place to play all my Quandian, or the Diana as I'm not play. That I was it. Because a flag with Femi Kennedy. Michiago phone na. Daddy, I was surprised. I would be as Daddy, I was surprised. I would be Diana. Some as I'm not play. That was surprised. That was it. Amen. That was I have 4 boys in the daddy. The boys na. Yeah, family be you busu ye. And oba bia babia so nyira da. Yina ya bi do daddy. Ya bi dan so ya twe won sem na ma ya twe won fi nyema bi. Oba de ya we won shiraw. Inshallah. Won tun konem. Ya da was say odin sem ne ble. Ti bi de no panye we nyina me kwadu mamu a mato bututu a me kwadu ma me bo preaching tie. Open time me pon. Daddy, obadi Israel. Israel. Amen. Amen. Hello, Mpacho Odi maybe akasa free meji usuba nkwaje samso. Mpacho Efrem Amo akasa free timonyina. Mpacho mitio Samuel. Mpacho papa nyamisha pa. Amen. We pray sama de pray. Amen. Papa na me sada anyo bi amaya isabai. Fi da me to pedi ma so de we preaching tama masatra. Amen. Masatra by force man near man. Amen. Like me ko one na me sense na say me ko bi na say me to preaching o masun. Very good. Very good. Very good. Thank God for you when the buyer show me here. Them dia ya na me sra ya me nya benede. Ya me ya. Ya me sma pa me da. Amen. 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 Hello Pacho Odi maybe akasa free. Hello. Benti unka ye wadaruma. Ampacho mekase ko foidia. Michia ku fodua fo nyina. Hello. Shalom, shalom. Yahweh Shalom. Shalom. Mitio kasa. Papa. Papa ready. Oba di nsira no nyo kese onye wakuma so di ni na ma papa. Amen. Medasi. Oba di nsira onye oso wa no onye oso akuma so ade ma. Hello, Mpacho Odi maybe akasa free. Hello. Meji usuba nkwaje samso. Hello. Yes sir. Shalom, shalom. Yahweh Shalom. Shalom, shalom. Yahweh Shalom. Yeah. Masam no de mi tipa. Amen. Tiana man for say owo chia shalom shalom nya ye memezo. Yeah, sir. Me kase si gumu abasa. Ichia gumu afo nyina, gumu abasa afo nyina. Mo ya mukuteshi no I am sana mo de screen national man. Mate, yebe, why? Actually, my son said, "Yeah, one, we tripa iti mukuteshi no. Amaya de Amen. Bible and so modiano. The say yasi now be a Bible no. I am one of my modie. Muya modie. And Yanya Samana now Bimu Asakuru Bimu kind Bible na almost in the traffic at the mine. Mati, yes, over the show, you are Maso Adiama. Hello, Mejuzuban Guaji Samson.
Yanka the book of Proverbs chapter 13 verses number 21. Proverbs chapter 13. 13:21. Verse number 21. What's the name saying? Yet about the asem. What say? Bonity in the moya. Bible said bonity ni boyafo. Na atene for the. No be obotre nya bra bon. What the papa the tell. What the papa ni Nyankopon so di ba dey. No abasa 119 verses number 9. We are branded here. Verse number 9. Verse 9. What's again a brand? Yes, sabre wa ba ya brand ye. Again no be tell kwan. We beti wa kwan. And so try the so. Oh, another no cocaine. Nada no tremon. Nada no wi no. Una ntwa fie. Na ba wa ba bia no namni. Bible said na brand ye beti na kwan. And so be try the so. And so be show ho so. Said the name some said you Onyankopon asam sie. Na kuma nyina be di akuma nyina. Wa se wa brand ye wo gusu se. Wo fi ne mna sam wo chiri amrant ye pe nkokora ba mu ho be kire wo. Hello, Pacho, di me wega free. Hello. Mrs. Ochiam Rantia. Ochiano. Ebe ka nkokora bro. Wo de chia no ko. Be chia nkokora bro. What? Wo de chia Rantia. Chia ma ba wa bro. Be ka wo mere wa bum. What? Wo de chia Rantia. Ochiam Rantia ne pe. When your case won nkokora bum. What? Wo nwunte ba benya case won nkokora bum. Uchiama ba wa bremu a uko fesi wo mere wabom oba de mfa ne senkan me tu fa na wura wutie me na the book of Isaiah chapter 47 verse 7 Isaiah chapter 47 wo de chiama ba wa bremu verse 7 wo de hemi to wo kai so be ya wura kosida adwin yo so be ya wura kosida wo de chia wura no wa fa we no ma show akoma de me ko so mfa nshi wakoma wo chiama ba wa bremu wo me ba kai wa wie ye ka wa wie ye bi se ba ko nyaw e wo mere wabom hello Pacho di me be akasa free Kasa enchi. Michia enche fo nyina living hours afo bi wo enche oba de we nshira bebre. La da bela beba. Ah mi nam kwa mu oba de adum ha me ba me nkra utumo was me du kuro mu. Boys mi nyina gada ya se da beba no oba be boys ni omo dos papa. Wa mo ho ano. Ai me ba mi nam kwa na se Mexico na se bi ba wa se crop oba mama ye asa program me be shia wa sorry. Ise kwa be shia wa mi me na kwa na ho sem kwa o metimi me so fu we de seka me share tem pa dia en kan fat amen kenye ka che fo si me na me ya wa ya mo betime nkapa wai mate 25 ida be bia so be hu me wai mate oba de sha o ye musuma me baba hello Pacho di me be aga safri. Hello. Yes sir. I want to say shalom. Yahweh shalom. Pastor, about the Israel. Israel sumami, Israel sumami. No, sempa de dia o de blame, Pastor. Amen. Eta wase. Pastor, I say makula me pese ni bisa. About me Pastor, I have question. Me Pastor, ye de share asori penufo no ana e disi asori fi. That they tight. Yeah. Ya wada. Asole kwaleshi eya yeto a ye de ma asofo no ana se ye disi asole fi eya asore ade osofo ogi tight ngunu se tight na party bi ko asofo na bi so akwa asore no so asenka sempatre na collection so abesi abeye asore ho adwuma se bia asore niema bi wo no mu a mintimi mfo bi asore mu ade ma asore mintimi nkire god nyam Nyankopon se me nkoto sa asore ba mi famu de minim se collection no odwuma edi na tadi so odwuma edi it is a minim de ntia bi asofo no be hye nyema bi because ya wonyema bebre ho no a odwuma edi wa asore mu ana minim asore na wo mu no so edi amese bebre se okofo asore mu asem de bi bisa me question asore no minim hye wo mu ebi asofo no kopa abisia minim be kopa abisia elko ebi asore da no kopa abisia free ye nti bia oji collection so de kwakutu bika minim wasem wada roma ntimi nka wasem bebre nyamum de minim ni se omo je tight dia le ne munim de mo de tight ye mun kwamba mababo no enkasa na nchem de tight ye na collection so mu de collection so ye dey eye simple ikokotu bi sesi a wo anya de be kona da ko bi sa sofo na mitifie na sofo na be ni time foti wo bra se be mpraduasa me no ni problem bia not fie na wakọ cheche nsem a che church member ne minim se benyansafo yebu ni be yefie nkana sem ana se de adu abajo so atrema ntino collection ye wo de ye nti so make sure say o mo di collection be ye de
And I must be maybe who preaching. So for being an wallet to Walasa. Ibia, any DH. Hello, Patroni. Who didn't have Yaga Safri? But I have friend, I can favorite teaching my uncle. Michia Tachima for Livia was a vote Tachima and in Patamia, which Ram. Oh, yes, sir. Amen. I mean, sure, I need my power. Amen. Now, your bumpire saying, Onyankopong Mu Obonefo Bem. Now, a software at for more than say, impose you tip pie when I won't emerge no grass. I had it. On my almost nothing and can be a power and can preaching with the cat. Minions come when I'm family TV can remember. Go there be on a meeting and Palm some minutes coming by very preaching. Yahweh shall song Quadisem, mammy. I support to Quadisem. Kituabiansa. I Modia Menamano and the Medina Seno. Bomodia 0242327172. Kituabiansa, Pachamin treat you so. Miss Wadauroma. Who am one at the Bebuana Diabua. Miss Wadauroma. Hello, Pacho Dido Yakazafri. Hey, what you know? Hello? Yes, sir. Apostle Pacho Namishra. Oshia no Kazafri Wadaruma. Pacho make a free satellite, your friend Joseph. Okay, over the Ishra. Amen. Potom pede mega Namishra Bibri. Medasi. Abina Bina Mitaiti Winchere. Amen. Na Mekazo Winchere no Amama to me a free Nemedimu. Very good. Nemedianka Abina Bina Kehame, many more a hamino. Mekaze, Yamadum, it may fee. Yamati has fire in Dobame, Nizea. Mekaze, Yame Ishra. Amen. No, almost day, no, I'm film. Amen. Na Bibiara will be here, Jumaim Diana, I mean, farm out. No one shall they have been in us and a bear, won't check the power, you know. A bit to make glitchy, not yam brantana abano. It may a senior bibi if it's having it to me and what did I think. Now, send me a downcar, meditate on pan say, who say, Ubia, when you send Biano. Sansam no na be boom pa. Say my baby. Na abere meti sansam dia na ema makumetu pa. Na dan mi we gware, dan na me ko gware. Na me kai say me kai won check say dia check say wi ase be kwa wi en. Aposo mi gina gware na me say gumiti. Then mi gina gware na me ye me shame at once. Na mbisa me won say enti say wi ase be kwa wi e say na say hwefi ma film e pon dia. Ene na nipa aye that's what born me engineer dia e wefa about me yemi simi bebri na ka nyami share no chekere pa vise won chekere no ama me ne me fu say me sisaga kra amen na me bon pa se nyami be ma dom na obena mo sona wa boa me na nyama me wu nya e ha me ni adi nyina no betumi fisa nyami nyina mu na me ka nyami share bebri no share woden e that's me about here also. The book of Proverbs chapter 4 verse 26. Proverbs chapter 4 verses number 26. Proverbs chapter 4. Bible nkasa. Bible nkasa. Yetu about the Bible say. Tata wanamo pepepe. We are brantia baba utie me na tata wanamo pepepe. Ma wakwan entim. Na ma wakwan Onyankopon dia dum wo no entim ansa no afia zazi so. Mani ni fa na benkum. Kenu amani ni fa na benkum o. Twewuna free boni. Twewuna free boni mu ansa no wawu anyesa bim dia mo abla bom dia wo problem o. Yes. Kenu am so bia mfa adom ana da. Onyankopon ni bim no ni adom. Ati. Wadom na ode tiasi. Wadom eno se onyeren. Odom fun so be friu. No atwo nkwa nanim. Nti wadom na na mu no. Di mobi na da wadom brana na ade shiwi no. Why? Wadom brana na ade twempra, wadom brana na ade bokro no. Wadom brana na ade wodi num tremo, wadom brana wanya ni bi na ode nyinsa mie, bosome nyansa, bosome nai, di kum nkola no. Wadom na wo say no. Why? Hello, Pacho, di me be ga free. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir, Pacho, di me be ga free. Pacho, me feme de ma me kasase adanse brekete. Ichema zifoni na. Pacho me kasase adanse brekete.
Ibacho mitio adaruma. Michia da sibre ketefo Shalom, shalom. Mitio. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Prof, yada wasi bebre de bia mitio. Me start wo Peace FM. Ujidi ni say. Okay. Na me start say mitio pa. Na tans na me hwa be bi okoti se wo ye firi ba. Na me say wa bi wo nya me dwuma papa. Amen. Wọ́n no mi si akan ni nyina mekumi akasa wo ye number 1. Yesu me so for kitu a me didi wo na Africa krakra nti atam se me fa o ma se na me de come platform so. Oh, very good. Na me mo ngo se ni mbra ye so. Enyu me me yire dampem. Wow. Ye tie o sa awie mbre nyina ye tie nti ama ahyemeten. Do wo ko waduma wa no aka me pa but me so me fa wo na ase. Mate. Ejuma no awie wum simple body nka ho no yoso. Hello mpacho di me bi aka free. Hello. Di me bi aka free. Menti unka ye wadaruma. Hello. Yes sir. Pacho mkasafli pai katanga. Bolgatanga mitia bolga fo nyina. Livia wasabi wa bolga bi wa. Pai oti region pai katanga. Hey, oti region se yo tokra no. Yo damba yo baby bia obi ankwanta baby bia obi bi wo Livia wasabi bi wo. Tie. Kasa. Pacho nenu first time meet program pa nyami shrao. Mwani nya semno bari nka. Na menka mo ha bi amfes me fantu ani na mbo mpa ya mami. Me sawada ruma yapon anu afre wa ka so de o baba we be wi eche na da no house stories. Pache. Mate why bari ya we nka no yours why? Amen. Hello Pacho di me bi aka free. Mentu nkaye. Apostle shalom. Yahweh shalom. Ejabi ba ko pe. Apostle shalom. Yahweh shalom. Ejabi ba ko pe. Oh, Apostle wa de ya won sha Apostle wa ma ya fi si. Re de nkwada ne wo dem a obi ni aje o wa de won sha no kan ho no sha wo de. Amen. Ampa anyumre o ba de ya we na mo so de wasame mu odu di abrayen na wasame ne se Onyankopong mu Obonefo Bem no kware trudo example info se ye mowa mfa nche kromfo obade ye wonhira na apoto kofi ndi na mpese bi sakakra ya se we die na obetrem apoto aya na asofo atrofo ni bi ana prophet yo ye from osen apoto enya ye pe na so bi ba asafu bi na so nya bibi na sa ebi okotuma na bibi bi si kwan na ma na so ba asafu no mo benya ade a ne ato nkra se ade na wanya no wa masafu na one ne one ne na yi ni Nyankopon na ne papa be ba no aba beji na ade na pata me kire se o ho sa na omo ya sama mi sister opoku ya se apostle o ko jare ku na no pita ne bansa apostle ne so for ne so wa media seat wa me so seat na akora na nyinte so be dia seat ya sha de ona ne papa baba beje na kwada papa na mi ko bu nsu na okuta ne bansa ma mi kwa ko jara na okuta ne bansa na akora kwa ko pesti no di kan bu e pono no ana ko si ya sai o si be sa papa baba be fa na de akọ nti obi za me se nti onye ne den ana na me se ne on peke ntem fa mutu ne ani ade nti ana wa buye no asan de na wurada na apostle pese bi sa se e wo twere se mu sa se bi obi aba asafo no wanya ade na so me so sidia apostle eno no bibi kan se e wo se osofo panyin ne papa ba no ba be ne ba se wa me so sid obi ti abrochi no obi afra no se wa me so sid yo ne papa ba wa no aba fa ne ba apostle nti we nyina wo twere se mu se obi am me bia mi ni so se ya wa ye bidi ama wa so yi wa kuma mu na da na se ni obi na be kan chiro na ba be je me ba ana wa me so si di me ba be je me ba de ana me nti ase apostle oba de ye on shira wo ye we di me ne se
yawo enam so be mai nyina ya ase ni ye hu se ni sike oba de we nshira akenkanfo ni nyina oba de we nshira mu nyina mother big girl oh auntie Rose Bonnie baby owo bi aba de we nshira mu nyina baba eya bi se sofo no akwaji bibi ene ode ya asore ne de ene obeda oka na ye Nyankopon ye fe ne yawe no de aw ya Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob Nyankopon no Israel Nyankopon ne de twedi ampo ya wane ofe no obo ade no ono twedi ampo ya we omma wade ensa meda oka isa ka dan we sofo ka dan enye creator ne ka dan no obo ade na edanka sofo na edanka sefania 1 verse 4 metre mensa Onyankopon so betre ne nsa Juda ni Jerusalem so meta banka ye ene abosum asofo na dan sa de we hu ka se me papa na de ama o ena ha na benya no free intinu ba de nim se Onyankopon sam na de pa nyina de ewo ti se Nyankopon na de ama de no nyama Nyankopon nyina de no da ho ka so da ho ka dia na sa ni pa na nsum ye Nyankopon. The book of Romans chapter 16 verses number 18 Romans chapter 16 what's mean kasa verse number 18 what's the yo wana watesa Bible kasa what's wana watesa no won sum ye wurade Yesu for tesa no nsum ye wurade ya jinkwa ya shwa mesa emo osum ne yafunu wo ye stomach pastor osum ne yafunu eti wo oje da be bo anu ba be so seed eti yafunu nti ana oda oka so oba ne ho na wonni ba wanya badia oda oba no ka but enyo no bo oba no eso oda oka so for no sum ne yafunu yes won sum ye Nyankopon nti da oda oka nyina na dit no ma Nyankopon na oka no oda sa aka no en na wan hwe ni ye nkom hye e be suagu so no o suagu so dia no ko fa Isaac, the book of Isaac chapter 13 verses number 5 Bible in chapter 13 Fifri Onyanko a part of verse number 6 Fifri Onyanko what ehudie Bible say bad side dia ehudie mo any atonkom shy if atonkom shy be and what can chamo and accident we ba so na we ba so he can sansem we nyina na wa ma mpa aboma anya dia ono be hye nkomato se wa mfa akwara na ma ana wa meba no ba na wa ma tua sa so wa me so sa seed na what can say ono akota dem akwaya ritual say gensi wa can say ne sabri bebam wo be ka cho so bewu akwara no be ginu no o ya se bebam yes uguru wo bekun wanku wo bekun ba oba de mfa ne senkan etima mpa bom nya de na pastor pa bi ko Nyankopon nyew no mo ho ba infri sa so for ne nsam amen nya so for na de ba ne ma o say Nyankopon na de ma wa bom pa ye na ugire pintin a twedi ampo ya wana ade power ne nsam no 2 Peter 2 verse number 3 wanam enibele so wey ubese so for na ni bebre din ade na dansam apa ho fa so se be so seed wa fra so nim masa jawa sam yanwiri ya ho abobada jawa sa wa bobada woni se ne bonipa woni se ne bonipa na bia na fa mejimi ba ena hana benya company hana benya adwuma yai hana benya ka mejimi ka wo aye kasas wo ma mpa mo nya de ka na bekun me papa bekun wati hello bacho di me bia kasa free hello da yes sir bejoso dan bajo ndani first time mamba program wow okay ma follow pa da bajo me kasa free ejira Livia will be all. Dan pacho menkata na mesiyegi. Ina me kapinta ni madam fudi. Ye juma obi ni shop wa mesma bi ni bi. Na daba kuna madam funu ba mi ho se wati yi juma ni ka wo iti side hono. Ntianka yanko no hona yanko aduma moa. Nso da ma fulo sa abrebia fi se minya TV a mehwe na sebi mehwe so fo ko se wu asa ena me benya won so fi wono mehwe abrebia ayo anadu tin bia o program na mehwe nti madam fo no ba ya wo kasa so na me se kai nkwabi asema papi a woka abrebi na me sori edi me ko hye anno ma wo mu a enne
What a be our chin be mentioned on Colaba me. Da, na after the madam, baby or banner cancer or Kabi and a man of the travel, who they must see. Maybe in Kalana, me one children, but you know, while cook by the car, cook. Amanda, you want to know, also. Da after the other than say, or cheap me. But my year to me, my basa, and so I bring the answers we make sure many in color. Because you will be able to this station to Apostle OKOH AGYEMANG station. They say, sure. And could you be an argument such way you will be a new year to be more business? I argue. Yes. Then the papa can of crane, I want to get a family. Intervision, Michelle, if you madame for now, I bet the night to the my basa, and you walk one answer, Uncoy. Mpacho da intra madam pronam omo ye nipa minu a abebi omo ye mesa me nkoye na me enu na ma me dwane eba efri ebi me ire no kwala dwane ba igira ena ma aden no we the tata by force mpacho da nya force but nipa de okay why are there say be on tata ma unko bu mfaso oh wow okay Auntie, Auntie, what done? Unti nyina no nti, what done? Where the friend run for your life? Why ya dey? Why you not the ferry akodi na chi? Shan court as for Yahweh. Ya peda ahan da ene menima use ni die ni dira but wonti ene Onyankopong mu say dachi dey see. Amen. Yahweh, ehu mo bomami. Abrebia me show programs and me fra me nya. And then the first on the nya da and na de me da nya nya so no Onyankopong. What ma wo kabia no da. Me fra wa da me bu nkotu. Oba de ehu mo bomami. Wonyi wakuma so ade mawo. Anamo na watudu kura Yahweh mfem ye profa mawo. Me kashe Yahweh de no nyam say. Oba bo. Amen. Obeyi buafo ama onu Yahweh na onu nti wu twane saa bone no there we can the book of Proverbs chapter 1 but on verse number 1 verse Debbie meba Proverbs chapter 1 verse number 10 meba Bible say enemoyefo jejewa unuanu mo jejewu empene wa mpene wa yade so se bramie komoja ho dem omo twe akose mo komoja ho ye kotadu odepem kwa mo kope bibi afiri nkope duro bi afi baabi yemno woni kings samanto mo nkope sika mfiri baabi mo afiri baabi ye benya ade a ne bo oten nyina ye be mo na si yiye nti wati ye asade ye be hye afie mama Bible asebni ni ose nyadan meba enanto makwan so etwa ya ade so adwane saa kwan no twe onan efiri omosa so why ya ade ti bi se wo di Nyankopong dan asem so twede mpoya wanu a onu nti wadwane saa yonko fa bone no a ede beko ose mu no onu twede mpoya wanan kase nsane hwawo amen no hwo so onye wakoma so ade ma amen na tujidia na mo enyane wobra untujidia na mo dabi oso abadwura ya obranch wo yes utu na mo a kwa sofo no no kanye so mfrɛ me ame no ne nkasa Yahweh nka amen no hwo so onye wakoma so ade amen ayad papa enamvo go on mo odinamfo acha with the book of Proverbs chapter 18:24 odinamfo acha na wie ye verse number 24 obi na bra bo nyina nko ye nyina fi ayonkosam de ofanamfo pii no Bible say de ofanamfo pii no o de sell no ana ho na we di wadwane no o say de ofanamfo pii di sell no ana ho na so adamfo bi wo ho mo dia ofam ho si wonu na ye de nya no hello patroni me bi akasa free o kusa Apostle OKOH AGYEMANG asampanini New Yahweh Sabbath amen Papa Dinshira o shira so mami say anyimelo de asampa pray amen Bashamdin di ube de kasa free jira ajura for Yahweh shira mo pray Papa here pa o no here pa me bad den but you say my asa chiche dia me na nkanka crack wo waso bedro o ntimi muta me si mo Papa here pa serious amen When you shira pa ko samle US baby you agree still omo stone nyama o de say wo ma wo chire
Baby, you have to pass some niggas who can't call you some money for young quaje. No castle, beton, but talk to you, but talk us. Where do you so for Doctor? Where? I saw for that and King Kisseles. Oh, what is your Amen. What is your Amen. Ne kri gina ura so dem o so for kakokoto we nya bi pa na kokora asemo hello pacho di be aka free ye ni kwa mana ni no ma fi hello Apostle mi pacho maju mi juso e pacho video Apostle, me pacho frame kwa kukate me kasa free atem kobriso abari aduma living awe bi edu kobriso ye hiamo adum pa ai mo wie kobriso branch be bi omo bari aduma ai ye be tuja from next week go kobriso be ba me pacho yo Apostle this center say na so fu nyina ati anka you are think be blessing asemu oh say Apostle Onyankopong mu amen no shira so mami no to nkwana amen na fanse pano be anytime dia amen edawase isbedamase ichia ko bisu fo nyina akanti mi chi obi a o bari aduma betemenka ya we nshira mbedre eya premain to premain for buadu akwati afo nyina snase obadi ya we nshira mu nyina ai because ichia si ape menya pro because baby branches na doso ndiwanye ni yana tie chi obi a because timi chi livi ya wasafu menyi na wo wi asafa na ona yen yewi hello bacho di me because free your family and sapele fi yankwa manani no cry hello mentu nka ye wo kasa na ofam adaroma yankwa line 2 hello yes sir hello good evening yeah good evening Mijoso adaroma mitio pacho ye femina na kwa me kasa fi rara michiara fo nyina body ya wenka mo so for last week me pray na me ka say me o problem din masturbation yeah because wa follow ya me dey mun ti say ma de me ho amen shankoti as for yawe and me asem na o dey abre no ano ye tin papa kwaje sem na nkasa efie ni so Onyankopong Israel omwa na koso na sisa Ghana fo ayebre necessary minti saga rara fo nyao rara fo mun kama kuma ntuyem yeba oi ewe shamina hello mentu nga ye wadaruma hello akatu mfani yanko manu ni yanko hello yes sir hello yes sir bacho di maybe aka free hello metie wadaruma tie fa phone so wadaruma sira why hello yes sir tie fa phone so wadaruma mentie wo tv ni so line 2 hello yeah but you didn't make us okay me too but so about the minister there was a pan on quite the brain amen yeah yeah fair attempt to go for some guana Mati. Mati, what's the product design? Azikaite, but Azik. Bonaman, Azik, Bonaman. But I'm not 0542. 0542. How much? 76. 76. 76. Quite.
83. 83. 91. 91. Isaac. It's you, boss, and the most of you have a woman bring the Brina, my sister from. Amen. Amen. Yeah, I saw a local comment, my name is in Maine. But I said, Shano, almost 3 say, after a year corner, living your corner, almost 3 say, and also. Oh, who now? Guys, I'm young as a very secret one. Oh, yeah. I know what you actually remember Hawaii, Miss Roa. Yeah, got the book of Luke. Oh, many and where she cry, man, no cry, how cry. Also, Musa, many power. Oh, there have been a seven of my friends here that day. Yes, I'm your Bobrano. Oh. Mamuni and where she cry. Now, Mukas and Gregwas and Gregor Cromono, Branch Lom, maybe Omgunda, Doma on your domketua, a friend your frasio, a Dimon Casa Musa, Mamma is Sano, Nipado Duane Wohono, and Yere, and Camonche. 12 million 12. Oh, to come Babon, Casmash on crying. A Janadia obedi Duomo Yade, Omo Kanachi, did Omo Kanachia. What? A coquetua, Miss Ramo. Who's who crowd cried in Zembu? Who's who has and Gregor and Patemo baby? Miss Samo, we are cooked to her. Munsuru, if the air was an affair, and you trade young for your fair. So, or the I need Bamamo. Dance some Boko with them, which you and we would have the other. And it's like a year's Christmas on the next one, or to each other, many patrons houses. It's nearly paid next year 12 pet. On some can say, on no him is I know. Save your Angasa. The church members here do me. But Omba Ferry, where you do a go, you never can have it what you are. Unyagra, I won't come on your man. Okay. Hello, but you're never free. Young last one. Yes, sir. Good evening. Me do so. I'm free. But you're free. The Jabra, me patch with you. Patrol. I'm the Amen. That was order my ETVTU. And then no console is you from more Bundy blame. Two from Nene, what do men now want? Two from now, who woman just so deep him. Otimon and just so deep him. They say no, Yakopa don't know whom Mabana what Tiasi. But I know my bim de Obanumansa, but to got him was sorry, but you are more reassi, as no still are no, but I know just so deep him, so I done when you're near. Amen. Bye. Bye. Obia what team be a topic in this Onyankopong Mu Obonefo Bem. And from so the when you womb dear, but I know just a woman I would done yan just where deep him. The more was a woman dear, can you one fassa? For the name would do Ramudia or Mubim da. Bimidia swap ma, wabble to him. The one foot when I'm them I won. Tutti bonny bimami more so. One friends here, and no free from so now woman. Young woman. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Papa, brother Isaac, Germany. Wow. Enemy Medintia, a free Deutschland, Medema, oh. Apostle, Pastor Mensa, Pastor Chi, ene abuafo o mama nkwagisam eba so nyina me do bo ade we ni hira ema na ensama we be hwe ego de bia asam ne de ensan wo yem da de bia wo de asam foforo beba obo ade we hira wo na yenso etiefu na yetie no yenti asam no na yen asam ne yefo me yenti na yen asam no ewi frifo enda da yenkra said the Iduana Dua Yesipe Yeti Asem no. Na ubeties ansem yina ebehwe agu. Na se won fa ye adwuma dia ene etuji wa papa ya dase. Papa misra e ana liege o moyi no mabo hu de wulu kakra man. Okay. Liege new branch no. New branch liege. E ana my announcement. Pastor Mensa ya na why announcement kakra man. Wo address ni bibia am say e wo mo honti monye every Saturday bia Sabbath bia yishim Liege new branch no a very beautiful city. Amen.
nti eya na ma ye ho advert kakra man eda masi ya wo nhira wo amen eda free Paul liage jiro mu wi na mo nye we ma me na me hu de me liage and your Antioch so our Belgium branch Livia with your second branch APA or liage no me la wanso abeka ni say admire the almost we ni beto but we offer Belgium na me bia o meche bia liage for the day ehia ya we nham bebre no nyama akoma so ade mam France branch so yeah is that man na Canada body aduma US Germany Italy UK your London Isanwo Manchester obadi we nham hello pacho di me bia gasa free Apostle pacho good evening me juso and o preaching on the bed e fa me ho me boni a me ye efem ko fiti boache me ti odoko papa masturbation enjame papa anadwu me srew bompa e mame na me nu me ho amen atwem ho fim boni ho papa nko ho biem ko fitu gidiana no baba no me ba ma odi e bata no gidiana mo very important because unya tu gidiana mo asem ne ba betre onye padua no ti abibia wudi asem no ti asem na wo mu ne betu sa abone na se ti be srew ye ntrafie nkase asakira ya dwene the book of Acts chapter 3 verses number 19 Acts chapter 3 verse number 19 Bible nkasa Bible say adwen search na ba so what search na wadwen na mo nana mo ho kofi dano wa papa mo bone dano israwa tujidia na mo livia wasafo bu the whole government bi wo be so wo de wo do ko bit me ba headquarters aye adoko bra bi wo do ko bi so eben na fo so be wo de bra headquarters awo she nya market udu anya market so mo nchi police station Johnson so a isa bi livia wasafo ye shia ye homeda fo omodia ye kwa sore homeda memenda tuanamo na proje okra nkwa tifo benya namfo bi wasore nimu a omo free saati bi anum because say dia what namfo bi omo saati bi anum afi ade ba ko very important ni say dia dia kono nuru ani padua no e wo wa phone so enti besrawo ini nyina free so nenya self control obade we hu mobo amen pani mu sirangu so amen ye yan se wan wi ne beto bere bi pe na ko nya yade wo bizi hu mobo amen tu bi su timi guram na aware wo to no be shaw ono shaw tu be so ba ware se dem kura no a be ware no yi yire hia sa wi asa ko hia dwa ko twetwo ya wen fane sankam amen no sanu fitumi apende amen amen hello Mpacho Christ asundwe kama mu apostle mede yawe entia edema deki erade shira papa mi asumati we numre tewe chenre pa makuma bubu papa erade no kese misiri erade so gumu mobo meja onjene free bonije yemo erade shira hello good evening apostle obade nsura obade nye okese omo nkwane ahode abrebia wodi asempa braye ya de boyefo sene be benu ye hone ya sesa obade nsura apostle bone bibia metu preaching na me ra ho na wosie gume ehu de menye de bia o preach o chere say omo munum wi nseyigo papa oba bone etini nyina mu bi ni nyina mu bi idwamammo wi no masturbation enema basa tantan dan o preach bia peti connect to preach bia peti pampona o say ibusunyam num ye omu a na wo sanda ho kwahye sanene mu na ejinsem apostle the start say meti o preaching enema no ameye no na mi adom me twetwe me ho afimu Maria we mu mamobo yes said de bia o kan yes no ma
was say in self control. The Biana me bomb person by the Onyankopon say me son, no self control. Very good. Send a bear ma come upon the getting na can I was mayin, mention who finning now. Apostle, I mean sure. I mean tree and sim, send a bear, yes, a bit me a support. I'm a baby aber cancer, power can't quite just an order tree. Or by the Onyankopon sure, no one can say. O you fi adum kwa adum omo tata omo chese kan omo bopa omo nyam esansa nyo munti na obayo ya de bonyefo na woka asamsa na be betimi atanatana ya kwan ya sesa ya kwan ye hunu ye nu ye hu oboni mu ye timi yesu egu obade so amara otim de eboni achaye enyo munti na obaye obade nhira no kan ho be sa Yakopon so be ya adum no atumi nsem me wa Saudi Arabia. About me, send a bear, Miss Mittima support because one by Anna me was a shimmy. Me was a shimmy, or can't someone say ya? And I was me what me form. And yes, a bear some tea for near if I was saying it, yeah, some tea for near son and year for me so by this obey madam. No matter what boy met to me now, papa, my chimney with you, Bonnie. Share me now for someone TB. Very good. About the show no count. The source of the source I be preachy a fast and ever bomb pie was as a pie any pie and a corabo. Bonina Gini Pedina from a pie or a boy a day. About the count, my young can say. Nobody wish them no remus mammy. In Yanama woman on Nina, Quentumas Tremun, some doors, Yahweh, Yaboa for Chediampo, when Mama Brabum. No many human life, baby, or dear, dear, was therefore on Sadia or a be near to a common some. About your mamma favor. When you go for mamma. Hello. Good evening. Because of freedom, I could mean but you suffer. Why are dear pane ufutua ukosua tuyefo? Na say na meet you preaching. Na utatu yefupa fa manu ya no to ni anim makeup say ne nsa no marketing keteno me pacho nka me se me bisa se na wani achi no se wanyi mi na se woto a ene so boni ana woto di aje di ayi ho no me ntiase ebi ebu ho a onyi na ni achi onyina ni achi nso otoso ya wodi oti na ni achi o the light ya go the book of the ni light ene so boni ana wato obi ato ntiase timu ene obi so nto yi obi ato ene ya wodi ono wo ye do wayi yanko Deuteronomy 14 verse number 1. What's it then? Everybody Onyankopong ma ne mo. Onyankopon sa ne ma ne yen. Mo motabota mo ho. Mo ma yen motabota ye ho. Munyi mani ntam emawufo. Menyi wani ntam de obi wo no wayi koyi ti okay de wayi ni. Ene ye bese ko the book of Isaiah 3. Isaiah chapter 3 verse number 16. Ema hantan for temu. Ema hantan for matemu ti we hantan yo na de we ba enye de nyame anhye na de ba ye. Everybody aka say. Onyankopon so aka to say. Say zio maba ya hantan. Zio maba da ne hantan. Watoto ba komodo mani achi na. So on your koto na ni achi na komanti woto no. Won so wato bright man no de akwaye de yin. Nti be so wato am different lie. E de na wo ye no. Oh, to by the book of Jeremiah chapter 4. Jeremiah chapter 4. The Bible. Verse number 30. Where McCarthy short to the McCarthy as I know. Where Jeremiah chapter 4. Verse number 30. What's what was saying? If you are by who go sell, who ni mufu sa wo dress. Oh, yeah, they were friend. Oh, yeah, then we friend to Makoko. We discuss it as a obi akofa shede bi de gunu ho. Odi adubri akawani. Obi de adubre ekekanani. Kwana wo yes anyama wo. Adofo apo. Eye nyama bi a wo trim wo ye na de wo ye for attract wo di be attracting crop wo. Adofo apo. Wo de chin crop for dogon. Hey, ye free bi obi na kasi do bi o me wo hu ye for wa. Hu ye fe. Wo fa na wo fe. Ti anyama na me kofa we no we na de we bia penti. Wo ye mu a Nyankopon pese o man natural no uluku natural no. Wow. Says ye boy in the bad bit my baby kama but into man wo kama that ye won akra ni say we are baba wa wo so akra no ankrofo kanfo so ho ofe sabre na wo nya makeups akra nya makeups so e da bi o isu ye kanfo sa kole ho ofe e so ho ofe
Nkwala go school, one ready make up school. There be. Any assembly. Now the one was who say opa bonity. Yeah. Fan go school. I will be prep school. You be manabo. Abo. But when you go such a spec. Also unity. Because when you have a life. There be. Opas unyan. No. Now be we Christo one. What be a big for say what ye munyame na me ma wiase hu se me na me number 1 no. Na onye go boso pasam na wo mu no. Ma sam ne enche wo kwan. Yes. Eti ma mu panyi ya no dodo. Mu panyi ma bi ya no too much. Oso opewakun why wanted. Opewakun. Ti mesrawo. Ma no bibia mfa nyankopɔ kwa simple. Mesrawo da woro ma. Why? Hello, Pacho, do you know free? Good evening, Apostle. Yes, sir. Shalom, shalom. Yeah, shalom. Apostle, medikweku, me kase free apa dinchira west modaso. Video. Pacho, quotation na kase quotation na kase asoli bi ebe pin mo di efunu be wura asoli dem mo bia no. Omu ni eti epeteti. Pacho Apostle, asi me masusu a kire mama me se meboa. Debe mi ti o me ka ho asem kire mama me se ope quotation na sa quotation dem break Apostle Pacho boa me. Sa quotation na kan bimbi time sa quotation na what hu. O ma me pese mudi fun kwa so dem ana. Oledi me sra wada uruma. Mu kwa de nka muni mama mre mu kakra wo Onyankopong. Oledi me sra wo. Efunu die. O kopra kwa so dem aye den. Obi anu tuna kwa so. Ye ma me mbebe ho no a. O mo fra so se school. O se me wu na school for de me kwa so. School for at Sandre. Oh sir. Na school for de me kwa so dem. Te se na ni je ano no. Obi wa sa de na den trim se obewu ma school for. School for na ko. Ade akwa so dem. No ma peja na fi so dem. En na kwesi. Ya abro bi adresie sa. Adresie sa. Ebi asemini. Peso wo ma school for to Sandre. Efa no. Efa ne kwa so. Sorry. Peja na fi so dem. Ebi kwesi. Ebe sin kwesi. Maami misrawo. Efu ayen fa nkwa so dem. Onyankopon ama ye kokobo wo. Kokobo no doso. O kan the book with you. Me quotation wow. The name quotation me and sape already. Me so beti ase. Me ma pete kure nwura. Pete ye no kra de fato nchen. Ne mutie. Yanko the book of Numbers. Numbers chapter 19. 19 verse 11. Verse 11. We are not sin ko friends say. The Numbers now be sin ko. Oko wu aso dem we won kupie. Ko. Numbers chapter 19. 10. We are not be sin ko the 10. Verse 11. Do oka onipa bi afu. Bible so obi okoso afunu mu. Ne honte. Ne honte. Onfa adwira enwuna ne ho. Eti ye dwira aba gusum na nipa ndi adware na odi ate ne ho. Obi bi na okoko afunu. Bible so obi a okoso funu mu. Onipa bi a wawu funu. So onipa wawu waso ne funu mu. Wanwuna ne ho. Wango dware a. Na Onyankopon tena bia. Nipa kunu so mu na wanyo no nko ba akofo ntimi blast aso. Ku tena bia ne ho fi. Me na me kyo Bible no. Da bia. Do akoso keke no wanko fi anko dwara no ho. Wanko dware no. Odi betra so dem efunu nka no so waso no ne ho fi no odi be wura dem oti. Oso no be gu tena bia no ho den. Efi. Me na me kyo Da bi. Me printing press. Already me pa chow. Ti haye. Ko. Wenta sa okra ni firi no ma mu twen. Wo sa katete bre na enya dombre ye wo mu ya anka papa bi ote sa anka obekono. Na no be ka se ye hu. O ana ongongo tie so obi se obi di fie be wura dem ana pra da adwa si utrim. So obi wo ntomadan mu. Ba se efe ye mre. Obi so betwa hwe aso dem no be wu a. Obi obantomadan ho bia na. Obi obantomadan ho bia na wonte. Ade bi ho ntomadan ho. Ade bi ho ntomadan bia so ni nkata so bia so wonte. Yes. No we die. Mu di free march straight. Na mu de be wura dem no. Bible say di wakọ wuo do dem no kwa bombo dan. Ana we di obi amewu mu di wawu mu di na hye frigi babusu mi nsia bosu mi nsa bosu mi enu. Matam de be wura so dem o. Mesra wada wuruma. Ye na mo pa che odem we. Magu trabia no fi. Mesra bebre. Mo mpe ba bi ni da funu o. Mesi se asofo so mo ntem ase. Na omo so mo ntem de mi kiase a. Church members mo so mo modin a mo nya funu a mo nkọ da ni mission house. Se so for ni ba je ho a. Member bi ewu a mo fa ni mission house. Enko de da no so for ni mpa so. Na ni je wo pa Nyankopon so aso de mo ye num. Da ni anye wo pa na je de mo ye nyina Nyankopon ni nye. Mesrem bebre. Mo Christopher bi perfume too much. Adan. Oni ji fun dodo. Ofusa na ba je ngwa. Nya na ji ni pa nkwa. To ba wiye na be sin ko the book of Haggai. And now we be we. Yanko Haggai. Haggai chapter 2. Verse number 11.
Sasa Bradisi. A guy. But Asofani Casachere. Like a Tom said. So Bikla am Concuna Matalifita. Or the Tadiamuano. Just Muatalifitano. Pano. Adriana one. And Adrianibia. Just Atalvita. And be a concrana. Atadian Cosum Fitada. Asofuma said, oh, a bear cosway a call. And I say, or say, Efunti. So couldn't push them up. Denesi. Never, that's what I know. When there was Annie, never work fee. And I gave was I saw them work with Fidiamu problem. Sana Crofotia. What a fidium. What a fidium. A fool at the question, what a fidiamo. Who get the book of Matthew? Yes, Christ on you for Onyankopong. Onyankopong 23. Matthew chapter 22. 22. The part of verse number 32. Verse 32. Yet to about yes. Or say, many Abraham Yankopong. Was it Abraham Yankopong? And Isaac Yankopong. Isaac Yankopong. And Jacob Yankopong. Jacob Yankopong. Minyankopong. Or no Chedian for Yahweh. Minyahu for Yankopong. You for Yankopong. Name Atiasi for Yankopong. Atiasi for the Suman was sorry there. And you for. Yes. So you for the young put the book of Luke. Luke chapter 17 verse 27. Was it and also dear everyone was so the one and petty whether you like it or not, we petty because when you are Ukobola and petty Gilefru to Santane. It only some Santina Matu or no, we just see fear into no boom, some Musumi petty. And the sanitary, yet declare some petty. Me, Mawati quotation be also the book of Micah, chapter 1, verse 16. Become 1 verse 16. What's the mean? Say, Botica was in the finger because my Jim Petty, you're not to me, dear, or channel, Pamunko Botica. Reverend home, Mama, no, Tican interest petty, and with 3 shape and shape was a petty shape. If so, to say, Bramu was what them when you know, but to say, in petty. But you said petty. What? Correct petty gina from life or born. Easy. Hachianko you were flown. Sana because so now so for so yachi. And bete. More than krumu. Do you cry? Mumpe park being faithful in Kosio. News are sorry now about after something or member. Mu pejan mu kwesi mu kwande na Onyankopong aso dem bi wo bewura aso dem mu anu kese you are wura aso dem ye beje nkwa ene fu nyina na aso fo bomasu efunu obi ewuo no ne ye bofu nasu wo kan the book of 1 Corinthians 15:29 1 Corinthians 15 obi a wawuo verse number 29 tie bible awufu asubo wo se awufu asubo anka wona omo asubo obi a wawuo so for what timi agipam agipimpini se gya opampen better you know why asase okofo latripo mo suma awufu akogye awufu ofu funu ho mo ya de gide yan wo kogbo funu su mo ya de gide yan na so ofu ni nya na ofu ni kra ni Nyankopon pire ni watam mu a adadam ye bosu enyi ne nkwa tanye mu we nyina so fo ye kogbo ufu asu wawu yesi e kogbo nipa na wawu nasu ni anu ye ni pa mu se meji Yesu Kristo meji se Yesu Kristo ni awurade Onyankopon anya ni afufu na me ne me kraje nkwa no hwan na be kama wufu no so for be kama na jiska skana wasi ye wasi den kan catch no mu say owufu ntimi nkasa asem the book of Romans chapter 10 verse 9 Romans chapter 10 verse 9 wasi dey wasi na say what do pem kase yes dey rade who ya no about the book of Acts chapter 8 verses number 36 the bible na say what do pem kase yes dey rade yes Kristo nya wurade what do akoma gidi say Onyankopon nya ne frefo ni fia ufo mu a baje ne nkwa yan ye kawe bi mu ntia so we ye verba wo be kan verba ana oh ya we mobo amen oti do no agye ni pema kase na wo so gye mu so pema ka joba no nkronkron no na wo dini nu nsom dia na odi Yesu awu anyane we so for so nti we ase ma bi say ye we pe beef we poku kra wo nya o we ni paralytic no kase me giri say Yesu Kristo ni awura no awura nsuo no Onyankopon nya ni fiafo no awura nsuo no na me me kraje nkwa no awura nsuo sese o se ye ji o se dan kaka what is how do one pam what do one pam kase Yesu na awura kase Yesu nya awurade what do akoma gidi say Onyankopon nya ne fiafo mu a baje wonkwa ye beje wonkwa na efeso fo nso ka bible asam no ka ye musu hye joba no nkronkron diri mu no hallelujah and you the same it is remember ne ka bible wo so ka ne mo the practical work ne dia Romans chapter 6 verse 3 Romans chapter
was anamu ni say yemududu ye boy yesu ko Kristo Yesu mu no ye boy yesu ko hwam Kristo Yesu mu no ye boy yesu ko ni wom ati ye du nu nso mu dia woni Yesu na eden ewu etu na mo wo so sesie na mo wo so boso isiewu wey woni Yesu awuda na wo pese osan wo biom sasan na ni ye say esuboni woni Yesu na wu aha uya wo san nyane wo san be wu biom sewu eni na ti say wo san won ti ase etu obi chese hwe ne matre sasan obi chese hwe ne matre ena Yesu yo sorry nansa it is one day bia ye we ade ben trend ti mun na mo pani ma miensa mema mu miensa mema mu bebre miensa bebre wonti baabo na se menku we wontokwa enforce dabi jiwon so otum keke na ye ya we ya mabo na me kura menyin we me church member bi ate de me kan yase ena obi bia wo nkonko woni mo techo konko ase no ati sa de we yase member ni pem ka na so apem aka na wo ya nanum practical work now wa akire nipa ko wo yo to think the book of we no be show say ampa wa she Kristo yes wa she Kristo to can Galatians 3 aba we are not kind Ephesians 2:12 Mama Bible in casa okay Colossi 3 maunya when them be firm keke e be twa mu o mfimfiri ba di Galatians chapter 3 verse number 26 osi na munyina munam gidie so aye Nyankopon ma Kristo Yesu efri se yemududu a ye ba Yesu ko Kristo mu no mo se Kristo nazo me pesa mekasa ye ba su kwai yes Kristo Yesu munam try dabi me printing press dabi Colossians because adie na eda ho no we ye asem no kra ye nto sabi mo ye bom masuko ye den Kristo Yesu mo she Kristo te du mu a asane ye soko Kristo ni wawura no mu Colossians to before be pie free mu no wa she 2:11 Colossians 2:11 ono na we twa mu twetia a wan fan sentwa ono we twa twetia ya mfan sentwa na de wo honam ni pedua yi mu a wo yigu ho no a ye yigu ho no Kristo twetia twam se wasie mu ni no asubom wasie ye ne no e wode emu asubom mesrem bebre mesrem se obi du konu mu tri watwam heaven na Jamaica nwura mba bi wato nwura mo na me ka na me se jamokomate mama assignment titi mbe posa krama eni obo po papa mama assignment aye tough mama aye tough aye tough very tough anodin basa na mo committee bu uba prigigigigi aye tough exams na wani mu no tough we chegwa makoko ule tabe contradict ho yeah member ni pemu aka mi jimi ni say Yesu Kristo nya wurade two person did not so jimi say Yesu Kristo nya wurade mama quotation the book of Acts chapter 2 verse 36 Acts chapter 2 Bible verse 36 we continue to say yes see as nya di obam be that tetema e do ma fa the Bible yeti ma ije fe nyine hu apase yes wo jidi say Yesu Kristo nya wurade ni say ma ije fe nyine hu apase yes nya so fu abubom se nkrama nyine wonte Bible na se hu ni say Onyankopon di Yesu yara mo say ne no ye bo na se nuam no wo de nyina ye awurade ni Kristo ama yen etina kwana hallelujah amen onu free Ethiopia ebesi ko gbasu o yen ko the book of Acts chapter 8 verse 36 was Philip Subo and wanam kwaso woko odunsuo bi so opie no ka se hwe ensuo ni ene ne simye subo ho kwan Philip sin se Philip ka chere se odi wakoma nyina gidi a e won kwan sa obi ase mi jimi di se baba word ni o mi jimi di se Yesu Kristo ni Onyankopon ba ha cry war did you see na oshamanti ase no gyina won be no sane konsuo no na Philip ni opie ne no na obones hallelujah amen wa magidie nyina so no yes Exams no so exams because I simple as any part betimi ate no hwase wo wi but my last one yanko bye
one day me I'm in prem home me dey ato obam because we am printing Bible me printing press. Papa, shalom. Yeah, we shalom. Ejidi so obo ade adum ti ho ye. Papa susu nya nyina so papa bia. Una mon chire pa so tie ne. Meni mabusu nyina ya tie obo ade asem. Yes, obo ade ni so anon kasa mbra ya bra bom no ntene yen. Amenu ti kra papa ma tu na mo akokofo edua de no. Papa, sisi ani yes obo ade ni so be kan ho. Na de bi odo no nsempa na bra yen. No aboa yen so ne yetime anya bia son wase papa ya we nhia no nya okese on nhia no we asefo ne we busuafo ni na me tia pastor che ni pastor Mensa ana of us much elivia asofo ni na asa mo yesa asa enkwale asofo mo to trouble mo to yes okay asofo no so dia ba si elivia asofo ni na yes ya mo nchom bi maye hello bacho di baby akasa free papa shalom ya we shalom jiri so ba da dum obi ahun hey papa asam na o kanese oba de ya we ongu Obonefo Bem ta debi omu Obonefo Bem that's deni na ya suma oba de do di be suma obi a obeka deni na obeka se de minti na Onyankopong asuma that's ya we shira no tun kwane. Hello. Okay, papa, you na kinka Facebook Apostle Yahweh asemjen kamoina. Hey, Apostle me filu ama my wife kura say filu. Last time we the two na you could change station or say. Should one change station na me pin on the kick no ko ne chila. Ba wa mama ya in 2 days di akomadin. Chimpacho ma asem no church do. Dem me hu me filu me hu say ya cho live. Sometimes you may be saying, "Muhu de bino biso from Fambawa." We say, "Hey, munko ti Apostle Kwajima also mo from Fambawa to say onwa." Medina ni edin water from higher coffee DJ. Ba medinje Emmanuel Kofi Bonzi edufu. Me Kastefi la Côte d'Ivoire. Kastefi Abidjan. Na me sure papa how na umma me sinina. Yanko Facebook. You papa Facebook dey jada ho say tu say okay. So I be jara dey jana na YouTube no so nipa gusu say you know na eye wa ba odi hye on nam fa ha na wewura ha on nam so bia na onua baba ko bi e de asem bi atodwa na eka koma yie papa de odi atodwa ne say wo se apostle ya we nhira emfama no ensan say senka wo mu bi o mu nya wo ntemo a anka ne bi anye se de tie na mmom no ni nyina echi no o da obo ade asese wo hia wo na wonam onkyerɛkyerɛ so ama enne ono nso aye se de otie enti obo ade onhyira bebre emfama no eye onuaba Mary ene no sara nso na perpetual AGYEMANG nso ono nso wo eye friend saying friends ono so wo Dubai ho no ono so di ni de enemu ono so di quotations ebo ankrofo kan ya na ono so di atoso ama wo no di atoso e di ama wo to boni ho modin pa na nakwesi what say let's keep on listening to this man of God as I say o say de bia no preach efa nkwagisem asem ani patia they say e twini free boni ho or they will compare asofo bi ni mo out say o ebi preach de but who kan kwagisem ti o say o stress obi amamoni say obetie o saranso ena a friend is saying unia ba konso say apostle o say ya we nhyiraw eye kofi o say ya we nhyiraw bebrebe ewo asempa de bia o de eboa Benis Black no say o say o can be wa eh o kasafa eh mama no say mama what do you want to do with the dead body in the house of Yahweh just say everyone has some now kind no and o say na mama no no dey efunu ye waso dem ho o say efunu ye enye no mpanyimfo de o ma ene o mu we o make back say o mu gidie nyina so kese ba ko pa ko so obi bebu pa ni amfa na nkwa sorry ni say o mu susu say wankwa heaven okay and I be Benito Santos was say apostle Almighty I will bless you for the great job we here
any animal was so be as your apostle more fire YouTube nso almost go so na te say ho aya shi anyway the faha na we the faha we the faha we the faha what we say omenya kwa actually bibia and yes okay and ba kura beto you almost see 8 and the fufra beto you and say towing girls tem fufra abaton the towing girls abi ya to MPB ya to so hin bia ko ya to hin man refi bia na hin na konya ni kwesi and they say ya to na fira ko wiale so what tone Jama we jani pabo akra go ho. Onko fie kra. Ayeka. Ezo gro meto kra to inges. Eze toy na baso nti obi amane ni na ho. Toy na baso. Apostle ya we nshira bebrebe emfama ye. Ya we nshira. Amen. We dey embassy ya be no. Ayebe. Papa. Kitu abi enso. No kra. Kitu abi enso. Ka we hwe oso. Na asem na ba wo nchen. Tu gidiana mo edi nkwaje bebro. No ye very important mami. And I was so I would be. I bet me a support on Quagisna baby, bet me a baby. I went fast and Quagism. And fast to be. Yeah. Intimate. Yea, my body, the book of Job. Job chapter 5, verse 27. Jane, your body, Yen, my pepper, Babu. Set a tea, Unsutie, Nehufa. If a young the book of Jeremiah, first one year pass, sorry, it's so baby. Leave me ourselves. 16 regions na award nese kra the whole world we are singing e bia won e bi ni wona pese bi ba na ko pa frɛ wo frɛ dikai do aye dua be dikai enti mesrew dikan tu gidia na mo a e be boa ma wo nua bi nsuso ye de hwɛ asefo no e ti saba asefo ti wonti a mesa be repeat it watie mu nsɛm yi no sampa e wie bremi ne obade adom a next week obetime nka topic amede ba no e wie mu nsɛm a efa ni be ayaka eguso ye adwuma ma be pone bia maka be yi bia kyerɛw se me kan we na ayese enya nkom hyew enkonta buo no eni ebu amu be bi ase gida what me to wana mo yi e be na giyima wo be bia be gina oba de wagirim sa be no watu na mo amoye we de ne nwosira guso amma wa hu di oba ye wo yango Jeremiah chapter 40 verse 4 afi ene me you afi nkonsonkonso egunse no na meso eyi nkonsonkonso makasem bi akyerewo am won boni me nya boni nyina na metimi aboboso but wonim se wotinye me bi emma obi mu de adia ene watwe wo mfiri se wo pesa one me kwa wo pesa one ye kwa sori a bra mani be ko hu bra mani be ko wa ma on kyekere se wo pesa one be kwa wo pesa one ye be kwa sori a ene hwe Ghana asase nyina na de wani Ghana ni wiase fa nyina da o kaka fa kwa wonim se ayema wo se be kroro se okwa benya nkwa ko ebebo an ko teyo tei duba tei wanga tei anyami ya da bia fo sababu bia ko ya we nshira bibiri amen donye wa kwa so amen pasa mesa pasa chi yo o nshira wo sumai papa ya we nshira bibiri ya maye odofo ne asempa no so atodwa atodwa se ya na Ghana ye din fa na ebeboa and then so body na me papa kwagima so e di nkyekere mu odu sei atodwa se Onyankopong Mu Obonefo Bem enti eye nyina yasem yemfa na yemfa mbobra na ebesi yenyi asafo a oti yenken ye friend living your 7-day Sabbath assemblies ye won krabata pi e wo Ghana ha ni wiase afa na nyina de hiane so person ne yeto na mo a ye tietia ye wi a ye contact betodwa na mo de me pesa me twetwe adwen esiso ne se obo ade adom nkwagisem ye papa wasan eden asan akaja na eden ahyem de hiane se ye beso na sene so wate ase ye nso dwumedie mu se ye se ye pa dwumedie bi a e wo se ye sponsor enwa ne nkwagisem wo de otie asempa otie eye recommendations ahodo a eba anu odene obisi masturbation obo ade adom agai obisi papa metie wo no tibia bia me wo mu no dwumedie se na wo se ye somo se wate ase sase penifose di ofudu ya pa na ye piano di mesre titru emebono apostle kwagima obama ye emebono obama ye enti ye nso ne mu kitwa bi ne wo so enti hye numbers nso emami numbers bebre na gu screen nso ne mo hye mienu nso emami wo mo bi obeso di piano dwumedie ya eye 0242 327172 0242 327172 anase 0207
211 337 0207 211 337 edini ya Philemon Okon Agyeman misraw yem pia papai yen so na sene kitwa bi udi kakraba obi ri kakraba ebe pushi no se wat yase esa se bre no kura enso no na mo se wo so na se a na obi nso so na se bia o wanie wankasa wani ebeji ewo 7ds Ghana television eso na mesa esre se we a company udi dwabe pese obo hu dewura fa bra dwumedi so fa be support bi se wat yase fa so na wonya sampo na ode age esan se 7ds enkwagi samba bia ne nam ewo wiase ha no na esewani na nse oka kire edi fo dwedi ni bra na mbo hu dewuro nye den emfa emmaw obetnya fred the same number na nemo so person ye to na mo ye wi a ye de branches ahodo no ye de betudwa fufuro aba ya wo ya do ebedu next week nso no na de ni nyina atudwa obode nhiraw no nye okese sa bribia wo hwe enkwagi sem papa ewiase edawase Michel Livia asafumu asofu nyina elders ne asafu mpanyimfo nyina meko mpanyimfo ne youth ni nyina de ho wode ya wo nhira mo nyina onye obi akoma so ade ma no mpegya yemfira dum fa yenko ado ya wantu nani mai ni mo ade ba kwa mekan say yen konkrofo bia yomo waza for scammers bia omutimi je say kra no makofo ye church logo no oh yeah na de omakofo no kra no utimi say azawo me mpese mechire papa na obi be mu say we na e papa na say we na e we exactly yeah dia de nim say ye ni papa e wom enje no mesrom bebre obi amfa na so man krofo bi nsem bi we yo hu say we yo hu anu maniti fo bebre afidie bi yu ntenten no ene e kwan bi aso mesro bebre ninti na mesaya adumo a ya wo branches no ti bibia ni abetie fi wasaf mpanyimfo nchen nye odi obi afre wo odi wasoma nsem bebre a sro fidie bi yu ntenten no mesro bebre ya wo enhira mo onyuma kuma so ade ama bye 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 bye.